me wo mpane so nti me ma one ne ma me ka bo ma ndu 2 weeks ne ma wa kwara no me wa kwara me da hospital da de me wa kwara na me da hospital aduane o mu di bre me aye kenke yesterday kenke no mu twimoko ka ho na nchina eni tikiti se no mu di bre me wa hospital Akoma FM 87.9 me wa kwara na obia ne ho be bo ame before me be dwara kwara na me dwara kwara no wi aminti me sorry wo konya ne so ne me ha nyina ye me ya obu omutwa wa na wo na wo ye nyankasa we ne problem ne be dosu de bia ne ma me ba problem ebi o ha won ye no hwi na okasa ase me bi wo ye ne baby problem bi o ha anajo me kunu timi nyame no kure o me ne ye tip da na me fani na si ni dem da oba no betina dem no friend mama ma me kotina sori no okasa so no ma ne mama ne mitimi dem din de asa de bia no o di problem abafie no ne mama ba so on bisa se de na sisi ni di oba tokwa ne ni brother peni ne yeri wo fie no nti ni brother peni ne yeri be frame se o pese o ka secret be mama no ka secret no mama no ka chem se mama no o wari ne ba almost from year ni oni ne o wari ne ba peni no mikunu ni brother peni o wari na almost a year ni mama no oni ne nkasa nti me ma oni ne kun ne ba ne kasa e be nya 87.9 Kumasi o ka asem kire mama so me ni mo obi anti me ni asem kro me be ka kire obi anti me hwe se de na be koso ti mama no o mama advice no wo fie no ne ba no sa boy ne mama ne tie no mo ka kire me kakra nyame an kra asem nyina o mo ka kire me no nyina abam pepepe me nya ho to fie da mitimi kunu ha sebi me pant me shekwa me chishire se me she ade pant na tete enye se atete o ma form aduane kra me nya bi be me be didi a uno de ani na ne ma me na ba 87.9 obi o mbisa no se de na wa ye ma no didi o ate no frɛ ba ma no wo adwuma no wo ba asem be ye tin ne me be fra busia no me ka kire no ni papa ni nua ba ko wo ye eda o Pentecost ne me be friend no mo be ka so no mo ka so nte no ne be na aka no ka che me se ni ba na nkasa no o wo problem nti no o mo ka bibi kire no kra wo ntie nti o mo nka kire ma se no ja aware be me die no na abruso ntimi se ya me nko me abusia mo Akoma FM 87.9 Kumasi asemiti ho bebi a maybe ebe yeye mine me dim pai bon sa enye yizi mame enye yizi ebi ho ami wa kora nga ebi ho me timi pens ni timi fa kora na pie akoda obi table so wa plau wa kusapa akuhono obi amafo no mu kasa mame me nya bo 366 be man mo street me nya hu to sa na me free okọ me abusi amu na yedi ko asem ko social welfare before obeji akora no Akoma FM 87.9 Kumasi ni mama no aduane bre no wadwuma mu nti wo ba fia na obedi duane no odi duane no na o ka chem se ni mama se odi duane no wia we kana no fa mama ne me ba no na ye ndi na me ga chem se me de me ndi aduane no nti mama okay yenua ba peace ena ode na samaba ye di hu enkomo na ne nkomo no ensem bisa Christ na sumdwe enka obibia baabia uwo bia titru asumdwe nsami yenuanom ekristofo bebre yenim se enne ayana eye midweek service ebimu eko omode anapeya 12 abo ekwe omo ya pompon ebimu nso enwumre ena omobeye omo midweek service enti yenuanom ekristofo nyina Christ na sumdwe enkamo mo a monye ekristofo na mo gidie foforo mo nso yenim se mo nso mo wo mo nyame ye nyina nyame ba ko na
na ye nyina yesom no enti munyankopon no ene mimi nyankopon no na somdwe enka ye nyina baby bia yewo yedamase seda ne danso mode mofidie no eto Akoma 87.9 titru ewie ya aya na wo pensam a eye educative ensam a emudo ensam a utie bi na ode bo kotodwam na ode bi bo wasene mu na udi tu hufo udi bi church oba se be ya ohaw ni amane a wowo na mu no wowo nkomu bi no yedamase se ewie bia nso no mutie yen na mohwe yen mo a mohwe yen wo Facebook dodo na nso de bia yede yen na ase kese e de mamo esan se ne data no to ya hwen na esen enso be kwa na ni page na so saa kopim se no miensa no ebebo na wefri honom nti munyina nso yedamase ene wie nso yede adesua yede nkomo ede ebremo na nyem bia Kristofo aware a egu bebrebe asofuru na enyo ọmọ adwuma yie ana ye frɛ ye ho Kristofo no ya bra no kra enkoyie enti yewura aware animu a aware no na apaska obi asema oka enti ene yebebo nkomo na yesua de yebenya ye nua be ma bi nso ono so beka ono na kosem ede ache ya de kronti ono de ogitu pa se da bi asofo ne mmoa nsore ne mmoa nti na aware gyaye ne aware egu no edoso no ene san komo no na minimi nuama miensa sese ya ye nan nti ye ba bebo me wo ewra wa ha me wo pegi wa ha na me wo obaya enso ewa ha ono nso di nim de wa bobbew obi ka se obi abobbew wa bobbew ewo sa relationship enkomo yi ono nso edi nim de ebeboaye ne yebepon no na ye nyina yesua ade ye sign ye papa sofu panyini bi na ne din ne de alala Reverend Flight Lieutenant Francis Lord Finn na we mi yi bi free mama ye boni ana nya no asmaka Reverend Francis Lord Finn Reverend Flight Lieutenant na koka ene arna na akwakofa asem menka wa menka kra na media wo era ho ye Yesu adom Aunty Bea na so ye Yesu adom so ho ye papa ai me ho ye Yesu adom me ho ye adwa wo so ho ye Erade guso hwe ye Erade guso hwe ye era ha ye di nkomo sua ade ene nso ye bedi nkomo na ye sua ade na ene ye futusem na ye be mma kakakra asa na mode mugidi sa sori ne na ekos ne de kakra ne de aba no ye say ahombrase ebie apono e de maye e na ahomaso nso etoto wapono a opportunities ne kra menka ne twi ne kra sai kra akwanya akese bia anka wahomrase betimi ebie saa kwan ne de amount so uma hoso bebre a esi saa kwan no ene we ye futusem no monka kakra nkyere me mumfa ntumi amefu said ye try na ka se uma hoso a nyame bre wase but obro ho ase a na nyankopon ama wo so no kra bibia di adanse na tuodo isan se tire no emu nsem nyina ye no kra and reflect wo ye ndada setene mu se we obi a o te wo na oya hobrasefo obra wo ho ase ubu nipa na o mema wa beti so mema wo men a nyakopon ni hirawo o hirawo ma enhira ne ebuso obi tie kire kra mpose akoye kodi sikaduro ewia so bi anje hia duro da de bi sikaduro sa basa wo obi a wo de wasoa wo men wa mema wo ho so wo mfa nipa anya hwe ne ade a me ho obi owo ska pa na wo mfa nipa anya hwe ne wo sere ne wadi obi nso so no ye zero enso ne ebu ne so ohwa amanfo etu amanfo fees ya adoye ma ne ehwe obi aso enti esa ne tie o ma ho so a nyame bre wase o bre ho ase a o ma wo so e ma wiase nyina ate wonka woni kwan paso woni kwan paso yo era me da sepadwa Aunty Bea ahomaso ne ahobrase Aunty Bea obre yankasa na ye akwantu enti no o hyase a e wo se wo hyase from zero never hye wo tirimu say de bia meka se sika eni tumi ete se ahoho abesra memenne no ka hu se boaboa no se kwakosra obi foforo enti se ne sa baba bedi wo hono mo a enya wadwen se waba no waba sa da bi ofiri wo hanom a obekọ obi foforo na asoso okona so obesa aba bia mu dia Aunty Bea ne ye wara enti obra na nkasa de wo bro ho ase a de obeye bia Aunty Bea unya mu nhira na ahomaso no nso Aunty Bea no de emfa nipa nko ba bia o ma ho so a ba bi obedu bia yete wo nka ye hu se wuwu nie
what you say enso nka ebia nka obro ho ase a na nka obi ka pegi de wonye but e sense e rehumi o other side because oh there be ene ebia wo ye pegi bibi enti mo yes but ahomaso de Aunty Bea yemfa nko ba bia yo nti ene ye say wa homa so rubo wa no ho efe papa nti wo mu hwe nti amanipa kra hu na ho ofe no because of pride na e won wo bi wo also sebio enya kra but no si bre no ho ase no ti obi ehu no say this person is very beautiful, this person is very handsome, it's time na ho brase enti ene yetu ye ho fo wai emfa ho ni ska wo emfa ho no school dudu a waye ye adwuma ya ye ebimu ya homa soa ma untimi kra na wakasa no ho isan so kasa ma wiase nyina etene nka nenso bre ho ase bebi anyakopon edi opportunity bi ama wo a we drew stage bi no emfa entiatia nipa eso bre ho ase na ho brase no ediwo ebedru echi ewra ne Peggy ma me hya se mfiri mu ho na me nim say program ne ekoso na mrepam no most be sign ababa your initial comment on yes ene divorce bebre koso dodo titiru Christopher no da commercial da pekrimofo na ye be di sala na ya kai mo ate se ne ye be sie di sala no wosoro ha no enya asem ketwa enti ebedru ho a na wabɔ me wetia me na so se o ma hya ase enti ye betimi ahyehyɛ topics bia very 28 February be year first almost start fasting na first match and on be fasting na say oh okay ye den ya ye din kremofo ye be ye bibi e fan kremofo because I na say on be ka say ye yi omumu dodo na dan ya aboabo ho dresses afa oh me nya hye ba ko bet say me say me di ba ko ye barikisu na ai ti me nya bet na ha say kra pe me nya sponsor oba be dress me enu bi na me ni omu ye di fast say ye ni omu fast bomu so Roma for ye be share the ase from 5th March to omo show mu the ase ana yes ya share the ase na de na say me de me sakọ ba bia sister yo bubu manichi me so me fa me sanko ba bia enko mo me di wa he ya enko ba bia sister pacho and sorry no yes you omo na eboa ema divorce awari jaye ni awari go ekoso eye no kre so for aye 87.9 asori aye dey sabi wo nye oni papa dada wo nye oni papa dada okay anso ananso so for ni asole nye hwe sabi wo kosi oba na wo pe no na papa nyina ho so omo na council wo so for ma nyina ho asole ma nyina ho wakohu wa ade na wo de na ba wo si asomasi na mepe obi kura wo ma so for ntimi ka cho se ena no se mama batina say that was Monday Reverend Dante bi was also your marriage counselor yes ebi wa kura mutimi tie nipa na so say de ye hu ya fa chira ye inquiries bi ni ade ye yi chire se enyo be hwe na nipa ni mu ni a wajiku se ma kope ma ade ma boka ma invest wadi misika akwa a chire wa ye mi se no de wale ana me wale munya hu bibi ma me mo mpaye ne de ombebo na se nipa na asesa na koma nipa na asesa ni su asesa ne ban a empire na enko baabia enti Aunty Bea sofo nya hwe sawo asafo ma nya hwe asole ma nya hwe eye nipa ne su ene ne ban because ubaba be kan sofo se me hie awura me se me ware awura sofo be ka se awura kwa asore be oh awura kwa Methodist okay yes so e Roman 4 ye be ye ne ahwem e bi obi kura no ni meme sofo oni ni bedi nkomo awura kra se na ote wa asore ne ade oba ye na feedback na ba e bia wo awura de ese na ni so wo so kura bia to one pa ba na ni so wo awura ye tutu jagu o ye say yo enti say na tie ye nhwe kakra o se da bi pam pesa me ware na ni mu animu ya ye hia ye ho a ye pre dodo ya na ni ba bia ye penta ma odon na de mo ba bia ma wie e ya na mo ba da so fofo na na sam ba da asole ma no de mo ba ye bia ma ye de mo ba ye masima gade madwamu a akosi enti di empa bi na ya na mo hwehwe ntem no de aye obi si amo pentama ko honeymoon be na chan de ma ye yi honeymoon be pa na ya na chan de ma ye yi because me Aunty Bea metna se na me dwene wa ya na menti ase enti me da bia me ka me se me ahwe asa ayi flop up na ya na ma anya bi anya na ma anya bi shada mo gene yanko ya nim na de enya asori so me se so fo nya hwe okay asafo ma me nya hwe asole ma nya hwe eye nipa ni su ne ne ban wo obi a study ne kakra for a while ansa na be ware enko fa some me so for kon say so cancer no obetu mo fo no
na wotu obi funu oso wonti Aunty Bea da bia aka ye betima akwachiche obi abesu da bi enti ye wusu no ban mo hia mo ntena se mo hwa mo nsua mo ho nkwa akire kakra ndwam na enra so many 3 days Mr. Reverend Eastwood Anaba ne Facebook adie bia na obi di atwe say dating is not for sex. Studying yourself no na study yourself no ba ya betina sia maybe san say study yourself no so ndwom ne ka o no enti ya no pese eno wuntu apre na ho no license na obi anje afiri ne nsem enti sa pre won na manipa ne study ni panijie na afa kofa ade so wi ose na asole hwe mama nti so obi aka bi asole nya hwe sofo nya hwe asafo mama nya hwe asole ma nya hwe wa ya ababedu na because kade na mo ya na ebufu amode sabo sofo ya dai onya hwe ni musa sofo na obefre na obetoto bomba bom pa ne sofo nya obeto bomba ha mo nyina Aunty Bea sofo nya hwe Mati right chi obesaya ba na obeche wadwe wone ye topic yi ho adwa Aunty Bea asofo no na egu aware no we nyo ade o maye de Aunty Bea medase yen hwa ade wi obi a wodi nti okwa asori o ebia me asori a me kon me gidie wom makwa kwakwhia be ma wa abontene ono ne gidie ni asori mu obekwa asori bia obi na eware ana ebia worship and praises bi na ye ne de enti no woko say nipa na me oba na kwotwe ne de akosi sofo anyim say on cancel no ono na woni gidie wo awrade mu no ebia ne gidie wo the other side ba odo oba ni nti Aunty Bea obekara no atum na sofo na cancel no waware no kodu a na pastor ena ne council bebrebe na Aunty Bea eya kicked 87.9 eya kicked and some bebrebe o mo kan Aunty Bea de ono ne kunu ne yire ye boa na ono de ba betufu ebi so ade me ni da na bila be ya ne enye ye ene ma mu ntu amofo enti ne say Aunty Bea meba wo nya abotre enti o mo council bebrebe no eya kicked ena eya na 3 months period na Aunty Bea eno enye council o enye counseling suban bi wo me mu a ebia me sister enim krase ne me maame owo me na sofo akwakotena honom asori no me ba me ye niema se me ya asori ba ti se de maje awrade atuba suban bi wo mu a wo sofo wonim kofia na madam suba papa me kofia makokoda suba foforo adi enti me pesa me ware na maba na sofo so agem na wo waste time say wo cancel me Aunty Bea o mu ka ho bi me sese yemfa so bone mo a me de bia me ka aware te se de wo anyensen na wo na wo betete oba from day one akopim so obenyini ene o munya 3 months no no mu make sure se da na ye o mu cancel ye na aware wie mu a they will keep on cancelling us till continuous education. Yes, I see. Yes, because enema bebre wo hono mo a omo nka ncha asori man me kura bia opeta frimbomski so fo beka cho se ye bone wo bible mu yes enye eye bone wo bible mu eno so ntina amosi eno no dia de na eno no be ma no yesa tu honhom so ayo eti unshira so oyiwa usika nshira oyiwa wadroma chede anya me ba ni nyina eti so me lumba ni me say sanka tututu ya ba bia bi koso wo ho I see wo mo boa eno de Aunty Bea me temi sofo di na me je awrade asem adi ntino sofo ka me de ato me tirim ba na bila de ono no de kwankwa nuase sese wo sensem hunu me de yentanam fa me yire nko afi ye kodu fia na bila be so yesa de me se da bi papa ka se me ma yenye wo Aunty Bea adwuma de omo obi ye e wo se omo sesa nema bebre mu na so omo be ye council ne so a omo nko ye fie mu nko bisa ye mpata mu na omo nya se omo de ahye dem na omo ka de wo buku mu omo ka de wo madwini mu de ono ne yire aya aboa no omo de tuyefo no eno de Aunty Bea mfo mate ukọ mfikyire wo no ma ukọ obi fia na obehu de word nipa kro no ni suban ankasa sisie enye de ode ti asori dem se wo de wo se nyankopon wo honom na de bia mo ka se nyankopon so wo bo be sha se free fa na sorry fie so we behave well in asori fie no then if you go out and then go do akwasasem and just osofofo no mo ka ho bi pa ensem na mo ka to yetiri mu no eno na bi kwa omo de kokobo omo aware na sebra meanwhile ebi so a senka omo bie mu free for all a na ko obi ye de oya asa wo ye na mo wa no se de oye na mo wo but de papa ka na wo de wo gina so de akwa ware ento ai omo ka ho bi mo kom kwa so na ebi so wi omo sa anti no ne oba na ye bone a won pese obeka I see ai enti Aunty Bea omo ka ho bi pa yo mate why emre pam masia babiem na ya baba betoa enkombo no so ntetefo ene
yesama ye ba beka no eno na era ene pegi ometimi amaye obedika ya maye teaser no na ye nkomo ne kase ri nyina ne kakraka ne nyina no oba ya brefo o ye nchembe se wabobewo e wo sa enkomo ene sa achechire emu obeba beka yensa enche bia na oni yen esuade na ye ne Reverend Francis Lord Finn ono nso eye Fort Garrison Methodist Presby Soja Line Sofupanyi ono nso ene yen ebebo enkomo na afensu ye nua ba ma bia ono nso efiu say ensori no ewo chefa ewo aware a eguo no emu ono nso ye ne no edi nkomo na ono nso ache na dwen ewo enkomo ehu na ansa na no mame ma o enne enyumre no nso pepepepepepepe ubehia oduyefo abna adepa ewo apomodi mreso na enne ye kasa ediafa childhood cancers unim say enkra etimi nya cancer unim say enkra kokram etimi etowo ede ban e na obehu ewo ba no a eye nsusanso bi eda adi ama wo hu say ade we de eya ye kokram etimi tu papa na memfa me ba no emfa nkwa yare sabia de bia apomodifo ka cha sese wo hu ne ntamo a ye betimi age oba ne nkwa so ye de bechine na time out beko ayare sabia no na owo ene de oba no eko na 15th of February ya mimi de twemi ene edi World Childhood Cancers Day tena wuko ye ne Dr. Alima Salam oye pediatric oncologist ewo Kumasi South Regional Hospital ono ne abna adepa ene ne bebo enkomo ewo apomudimre no so pepepepe ekopim no nkono ene nwumbre na wehia no na yabo sa enkomo no yenka to say ejuma ko bi si omope obi ene na ye ejuma shop bi esi ope obi na oni no aye ejuma bosome obetua oka 1000 Ghana cedis 1000 Ghana cedis enti sabre say wo ekwanya wo ho na obetimi aye ejuma dia osi ope obi wedi free edumotwe ekopim eduonu ewotwe 28 na wenimote na obetimi aye adwuma under no pressure enti mesro se obi a wonimo no obetimi aye se adwuma yende adwuma ho ade papa 1000 Ghana cedis so de eyara ototo nyama yi a ebeboa 0548 557280 0548 557280 and 0537811231 free na oni omo embo enkomo obaya Minya boko de Ewade adum ye de nyame ase papa na so ho ye de mesu adum yesu adum mesu me ho ye na tere o si blinking no ho sa we hu meseka ya na adwan ka ye behwe onim de ahwekwam ene na nya so kuma ye friend blinking ene de wasiesie mu ama me ho aye sochi ya me de abesi hei eye glam by Tina makeup glam by Tina makeup ono na de bia da oye menim shepe fefefe akona mechen cassava fish na me da besi hei interpedary cassava fisher wenyim ye de cassava fisher na glam by Tina makeup no esiesie ho ama ho fefefe why friend no e was 0544 466280 0544 466280 Tina be ma ho aye fefefe fanti for the time per red fish ne dia mo ha no na mo we ye koy krom ha red fish no riru ne e fa anya hwee wo ho e ya renam papa yo aba Aunty Bea boko Ewade da so kra e bia ofi bai so ho boko Nyankopon ene wato mo nkra wato mo nkra se meni na mu no me kone laba lai eno ano no e na meto nkra na de wato mo nkra bio mami eye kuma sikejeti Dubai me chiamu munu aba oba ya brefo ene na meti hei na me krom se no ba ya na da ben no ye hyase enra ye gusu a ye kro enti se wote me nka hwenifo nyina me chiamu jeni ne mma na hima hwenifo hima eye ahwenifo ehima bi di akiri na feel ene na napokua ene oba panyi me chiamu nyina da eye munu aba oba ya brefo obaya brefo papa opa ahwenie papa ahwenie kasa ahwenie odu ohu ahwenie we os we dia eye obaya brefo na afeiso eba relationship ni adesua ni adechesa no so a me se wabobem ewom tinyame adom empanyimfo adaroma omode na beka ye ho a obeboa ma ye ndwumadie akoso na konkan won se yaka kyom sa akoma ha de yesua de papa tie hu obi a ye feel say obeboa ye ma ye disua na yesua na kwa animu a
e wo se ye tweben no na ye ne nyina edi dwumedie no se be ye dwumedie no e be ye enkoso obaya ansa ne ye be koye discussion ni mu na kasa no kitwa resi ahomaso se nya menimi nuamba ne di kan hyase sai na esisi ye nhira e ho kwan Aunty Bea medasi me faso na me achia wetiefo nyina ene wahwefo nyina eye no kre ahomaso ye suban bi a o ma no kwan e wo kwan no a wura wo dem o ma no kwan e wo kwan no a wura wo dem okay wura wo dem nso so a obegidan ne kantam so titu owura ntadem owura niema a wo de ye wo hu se ahomaso ewura wade a wo de ye wo nipadua the moment a wo be fa wo de be ye wo hu no na o kire wo se pida wa beti okay na ntise pa wani achi mfi obi a wo ne woga ono na oye oma instruction o instructive enti se wo ma ho kwan a ahomaso wo di wanim kwan e ma wo kọ ba bia wo duru panyi bia nim manka wo se nyame abo mo du sa panyi na ka bebre ho ase no ahomaso be kasa kire wo se ba bia wo so aduru no wo so wo ye guy enti me ma ho so enti ahomaso ye ma no kwan ma ye nwura ni main gate no kra na bonti gate no ye ma no kwan ma ni nwuram because what nwuram a fidwane mu nyina no wo kire wo se pagya wo ho adan kanini ni yemu ene de wo so why somebody wo so ye wo ho bi but ewiase no obi akọ no ba bi a nyame hyehyede no eda e wo so hu no ho se nyame ne hyira nyame de adom ne ma wa no de adom minim sikani bi abekọ ne company no obekọ na down slippers ene hyere na workers fo no wo mu hyehye boot taade ne nyeme egu wo mu ko no wan hwe yi a oba ko kakasa kire workmanship ni say me pa chaw boss na boss mo no wasan no ho wanchia no ze no asia no ho what you say ahomaso dem kai sa wo ma ho ahomaso wura won taadem owura won ne beti wa ma no kwan a nyame efa wo mu ade nyame efa wo mu eye ade na ye be ko power specialist eba hospital na ne ye topic no me trauma no odi kiama me one word pe okay ye hwie ne ye ko ma ho hwie a na fe de obi ka dance baba bo na ndwe na bo no ndwa wetimi edi bo na ma bo na ye de ajo na wetimi edi ama ho ato en sorry no e na e contribute ma awari jaye e koso ye krom he ya na. Our joy has nothing to do with church. Hey, sir. Yeah, sorry na. Hey. Our go na kasa wo. So for the original sorry dem o say o kan Yankopon asem. So for beka awaresem no. Na wo hunu say sorry man be bi o mo nam na nye. Teach o mo ma ware no. No aka awaresem. So for gina ho manyame asem. Aware so ye nyame asem. But ya na won ta hunu so for mo ta aka awaresem. That is why ye wo counselors asori be a counselors room asori awoni counselors no register ye Methodist for baby a me come asori me a counselor room before I be worry no be for yensam 3 good months I was a meeting me chiro na insuranka nyame se obi bia me chiro na warie mu kwan no onko for complain mai sir since day 1 I me who say me a counselor obi anko for complain mai complain beba na chop money nko yi na nda ya mo ye counseling na ye kan nyina na so se chop money nko yi a na be ma na adwuma na to ape okay what you say enu ntine se oba ne ba na obeye compliment na se be ma na omoma koma me se de adwuma na mo so wo ye bible yi wo ba wo si wo se kodeko boa be ma no na ondi kan wa abrabum wanka se koneko nom no wanka se koneko finish ni fie wanka se koneko insult be ma na busuafo oba wo ne be ma ne se so boafo se be ma ne wo fom a wo ba no ko pagya no wo ko di wo ba ne be ma na chi apushi no a kyerɛkyerɛ no kwan no mi rafa ne sei mi na no ko fa hanam se adan kaka ne de wo ya hwe as enye physical cow yeah matiase eti mi ra wo ye ni sei a ebe ye ye ka bo ma ke be sei okay oh oba ye dwuma na nyame de man ne ye nye entina ware ni gu no se ye sha se no na enye sorry no na enye asofo na muntufu yi yo no why no ye ko ohine yiri akosi adua ya ho ba ye baba betwa enkomo no eso ye ko power specialist herbal hospital
na yene ohene yere akosua ya edi enkomo na ansa na obeje na konwa no sebio na watwe beko na wieye eye dan ya tuntum ne nkofo befra esanse obi efrimu na sa wodofo bi efrimu na wasa oyeye na watwe wieye ya eye dan ya beto fundaka no enko ba bia ko God's Way Funeral Home baby ayeye no decoration ni nyina God's Way Funeral Home Operita God's Way Funeral Home video any bibi bia pictures ni ade nyina eye God's Way Funeral Home entade a emu ni be hye ni nyina mesrew koho na ombe ye dia amount de ya na ye me dia me hwe o LPM na me ni age kra no se owo sofo wo ho enti wo de hye na ote ase na onkwa asore na so pe wewu ntene de oba ya asore kakra ma na ye nya ba betie bi ni yesu ye de atu ye ho fo ni akwa asore a God's Way Funeral Home so wo sofo no be burial service no e di amount owo kumase asafu labor oni kokobo dan dada no e na edi enhwe ni mudura so hwe uncle ato na wafre omo numbers yin so 0243 737457 and 0266194678 yanko ohine yire akosua dua ya power specialist herbal hospital one neba Bema Collins na omatwa ma afternoon no macho hoye na medum na also yesu adom meso hoye papa Collins hoye ene pacho matwa mamu That's na ya be hyase no na ya ma ya hwefo akwaba e de ba power emre so ene awie mo danse die kakra kire so me bai on se power tade de e hyewo a bia na e show eti oba bi bo prem no se power specialist mo danse na o kasa e fa hebaten heba mixture no ho wo se ne mo du pa yie na wontimi nna ba onom hebaten heba mixture no e da mu ni nyine fifetimi free no na otoho nso otimi da na de be kyenso na hoden aba tie kanfo ama se power de odi ana de asem ye nupa no eno ana kasa e de ema yen na no afudu apa nso ne pia no ti adanse no ekoso saa na wo so abomoden na onsa atimi aka binya no nko ya sabia preko pe ti ne atiti wo nipadua no nyina mu no na wafre 0244 54 44 22 0244 54 44 22 and 0200 38 WhatsApp no 0555 78 numbers no esa we screen so na hebatin na me ka ho asem no eno ana mama so e de akere wo no enti odofo bomode se ubenya bi na wanom ketekes ne wa ha ye koso no ye be sa bobo ni nyina so e de ama mema Dr. Bam na ye de ni aka atu aso do yo me da si na me sisi wo de ye location ne betu okay ele me fanto aso preko a na kumase ye wo fe yase Jadbo Filling Station hwe animu meti ni bia ni ho se ye fre ho adua ya junction driver bia enim ho entinya yira kwan be pa cho wo hwe ye efri enkran a ye kwabenya ACP road power bus stop ho a wonsa ebe kan e wo ho takrade eye Anaji Estate yani ahantama Rural Bank no ana ebo ho enya yira kwan ti di achi na bra na fa numbers no na bibi a kire so a babusa 0244 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp no 0555 79 78 ai kwanu mwada ho eya na ye ba fidie so na ye kasa ya mehu ne se nkrofo tie pa ye da mwase se bre ne bra no mokoso ade na no kwase mi ne die ma me hunu se nipa tie kura kese ne se bra covid bae no ni tia se Ghana ye kura ye ni fidie bebre nenso ama no ne fu wo fidie kese bebre nenso esane se bae na bibidrofo ye gaftram ku bae time no wodi ye nro ni bi call ekwapem mampo na ebede di se nro ni bi wo mu aya mia me power hebatin ya wo siwo poti ono nso so eka ho bie no ono kora na odi kan no nro ni bebre betimi abo boost immune system ama ye gina ye na so Aunty Bea wani twa se nipa bebre predict South Africa ye be wu asala ka na so ye wu na no kwasem ne se yeda mo asese bra no mutie ye
if we say ye banner ye cancer na near ye canon near ye hunu any near a boy nipa bebre na ye be catch them. Say no ye buy ye cancer ye wo hepatitis. Ye hepatitis A, B, C, D. Ye viral infection. Ya etiti nipa na twi nipa samanko. Nipa bebre die mia power asase so. Ayana usha ana to de be ka asem bia wa utie no watra wadwene nkoso yi but say etwoa na hunu say yes say ye kase wadi obi adi emia say watie ne keke wadi emia me ho papa me watie ne keke na mo medru biribia afede na wo kase firi wakomam wo kase firi wakomam pass enipa da sani ba bia medru de medi emia me ho papa me hepatitis ye yarboni yo ade be ye wo ade awo bopa me si ejade ye so no wo gas so ne ya no aduane na se koba ne se ya so ja wo boa no na ye no aduane ye meneda wonum se emu ya ba wo chirika se hwon wo kura wo gina wo bo twon wo mfe wo ye funu no ne ma nkoyi e wo tire twa su be ka se twa to virus ye mo aboni yo eni nti se radia ya dum na se power specialist eba hospital yenkoa na yetimi enya aduro yenkoa na yetimi age award bebre o my Ghana ne ama no nyina dade a na ye ka na se wutia ebeboa na no kwase minyi nipa tie papa ma nipa bebre ade wo mo wande bi enya power ye ba ya hepatitis nke bedi ye wu papa kebe super because nipa wo hepatitis o so we dey chira ko tumfo nyakopo meti na Aunty Bea program so meti ne radio so so ya mi adum nipa bebre aba di wo mo ho amane wo mo ho adwo wo mo asomdwe pa eni kabia na no obi bai wo so wote no radio wote no Aunty Bea show so the funa hono say ya na wo hu aya besrem hepatitis ye yare Aunty Bea so wo hwe obi na no hotona adanse ekura obi di adanse ama obi ati no no so baby na ye ne den so ebra yare ne wo mu no e na edi wunya se afiri mu mu kama obi so ntua na mo Aunty Bea nipa ne beduru ko no na nefu na ko chese so hepatitis mo obi efu hu na bo so di pakro no wasore ne dua so wa ye twum ni nipa dua ne nyina ye twum nefu na ye dokose nefu na ye so obi onyem ne nan nyina ye mfiamfia woni madekrodia ebrebo no ye da nipa dua wo ye funu mu no nyame obo ade oyo nyansani na nyame nyansa ade mimi hunu bi da so wo hunu se ye benya emu bi te se virus no ye hu aduro wo ye dudu esan se brebo no won se enu ni nipa dua ni mu akwa esumo ene da wo bi ma e die trofo enu na eko soni bibia so be de bia me kam se ya no ye of filter niema eti fina wudi ye no apiona wo no me ye no jin bia wo no me ye no tramo bia wo no me ye no brebo no na osoni bibia se de be ya efino enko wura boganim na emmomfa wo na brabo no wona ho oden no oye adwuma no wo ye ni yie nti wo de wo da na wada wati ase brabo no ho to kema no wapegya nansa sa adwuma na wo de ama no no eburu na ho oden ne so eni nti wo gimi nya adwuma biem na twa na twase sebi mpredua satoto ka bola efi enu na nne ekoso a yesi fatiliba eni pa wonam wo prapra wo ho esusu wo yefu mo gani mu no efi ebeku adenti na wose basa adenti nia me kama kire mo ne se aya mentina ho ma wafu no nhunansa ebi se obi wo kra woni viral infection fatiliba nada srade masa efi beko mu a wona wudi ye woti ase body ni creative efi beko mu a wona wudi ye ti woti mi ahwe nyame ni madi ni ma kese oil what they say spices akese ensa no no doso no makakra bi eje wo bu bebira na aye de na sa wo bu wa wundimi no nsa nyina ma nensa ana meboa na woti mi pa ya obrabuo sei afi na wangasa wonam hoi
wo ho wamia te se dono na wo ho kire wani nyine ha ya wo de enye hwe tua na montem wo ho se na nse wo ho dwa se efi na wura oni petue no brebo no wapega ne nsa o sapepepe na kidney so apega ne nsa na se sia o man ya yetimi brebo apega ne nsa kidney apega ne nsa edi ya na mu no wo hwa ne ye koi anase ye ba sankrofo no me no wo munya ho na wunya ho de ne da brebo ni kidney se kidney cyst kidney nephrosis na nsuo gina kidney be se ba nsuo nsuo etutu te se sonye na edi wunya kidney be se ye 60 tua ho afi kidney stones gallbladder stones kesen samu nwona ni nyina gina yedidie ene ne ma kese mesra wontempa na de ya me ya de se bi kwa na sa we hepatitis virus geze si awanka sadabu jo pedi wo ya funi ebrebo emu onu mu wati apodada wasa asusu esa asusu ya asa kofasra de ne nsa asa so sopa no kese wu ku hono no twia na montem enyina ho mu wofunu hono te se boso me nwotwe hwe ema ya nyima ya brodu be ma ogigi wanim kra no wofu hono ho be papa twia na montempa ana ya na binum so ye kinyifo okwa hospital yes wanya hepatitis virus wo bunani egusu no wo buna somunua na wo ka se virus wo mu yewu wo mu nyare wo mu wu eti wo mu si yesi wo mu jamu no de kese kwa bia so wo mu wu bebrebe ne ya se wade papa bi brebo se ya na wo so wase eni nti mesra utwa na montem na fu ani kire mu wo power specialist e ba hospital hepatitis no baby a wodi be ko bia e be kire power ji kra ye be kire power be obi kra wo no aye ne dada na wonya ne fa ahudie no obe kire power obi a be kire power eti enante na enkose brebo no o brebo ya ade ase wanhwe ya be kwa akoba ne ase eduade siga so ya sensu agu egana se enuana ne ba bia aduro bia enkwanenim na akodachi so ahu ti mesra otwa na montempa na bra ne yehwehwe mo gem na sayade kodie wu krankro hepatitis no e wo ho a ye hwema hepatitis C ni kwa ye ba ye moni din so wonye o ono hepatitis B so brebo mu a wo wa ho de ne chen de hepatitis C ono de o se obrebo na gese wono mienu ye nyina be mu nyina na mo kro wonye ewu mu da enso hepatitis C ya hye ye wo de ba eni gina na ho ato etitua na montempa sese no ne yekeka kro no fibroid nti nipa bebre akwa aware se mba matesa mo ka aware ya yase nipa bebre kwa awade a yenyaba na awade ne na eku ena bio sese nipa bebre meme kwa awade a prostate nti wo munyaba ese kane no ntantantem ni aware sese obi be ko school aboni degree ansa na wabeware o be ware na o ya yefro no mu no kid prostate ne hye ne ho ahono ena tua ho entimi nye hwe ebisa ono no obie kwan ama sperms yaba ono so wasi kwan kuntai sperms be fini do so kra ma wo sperms fibroid no so ababa wo wakosku se fibroid na ye ne na wudi enim ebe ye ne wanyaba eni nti na power nso ye wo ho no de ba fibroid no ye be ye hu adwuma na fibroid no wo kra wo de ba ye wo pompo ono fibroid no beko sabe be pe na prostate ne nso betwetwe roba de hye mukura ebe ye firim ama woni padua ho ato na wonso watimia a produce na ba na timia be ne na masase so na mso manya akwala ne bi na mayede masoma no enso mo bi bo wudigi wani ma di be yew enna sese amena da ami me hu obi a wasoma obi ba ama okoye ka akobo no emu asem no me motam we am hwehwehwe bukrata aso enye no na me betena ha kana why you can imagine enya asem ketwa wo obi da na me die wasoma no wagogo na soma no ha enya asem ketwa eti mesro obi biara wo hwe afidie da mutie na monkoso na muntie ni yie liver no se bra chimato be ba ho no bo so bi kura na obi nani ayelo mesra mo monkyere wo mo wasore ba wukunu wadamfo wo kuma ka kire ne se hepatitis na etete wo no brebo na wafuna ye kuntai kakraka no sra de na gina mu bibia ni mu bi obo so betia sade wa mo so betia sade betia na ne sade ade na modi aba no ade ne de sei corset na ye de bobo ye mia enenti we kura ahwe aso be fio
enso so wono wontumi na ne srade ne de egina brebuo num woti ase ntete se wo ba na yemma woduro na brebuo ne de ne ho nuntia ne yakwa ya dwene mo ho a yakofa live okay e de aba wiase live okay na ade bia ya wo betake care e wo wu ni padua so no a wo be bo na kire se wo ye wo buafo live okay ye dura e be boost one kasa immune system ama immune system no maso mame agina ne naso se pime immune system no be gina ne naso se pime na one kasa wade ho na obrebo na ye adwuma yi na wade ho sabebepe ne ye de cough kenso aba eno nso so ya ade a ebe hohoro wakoma ho ama wa bebrebe na gya ama wo nipadua sipi na sita anakwase mini ye nipati bi bo wasa na onakasa kwa wo dwunso no na atu anibre tia na mo na hwehwe bebe etuna duro bia na de hebaten nso awo no we ni from mo caretakers na se de o mbesi o mo bebo wo hu bai ama baabi a wo kɔ na enye no o ma twe de wa besi baabi ye no enye asem ketewa kompo no ya ehyew minimum 1 minute say 1 minute ya kompo ehyew minimum 1 minute di wunya na egu anim ase 1 minute so ya na montempa ne bra isan se senya ti biala ya de bia wo na duro na power de ti edin ni ye eye power specialist herbal hospital enya asam ketewa o kuwankro de edi enya awo ye bra moja ne ma na waya si ebugum no fani nyina akọ power nyina bra power Collins my locations numbers no ma me fanko location no me fanko minim senti amekasa se me amede bo sa location no Kumasi ye wo feyi ase bia ya ajanse so what bo modina na ba bia wo bia wo de afuro putu agaka wahu kase mesi feyi ase na wo si feyi ase a wo se me pedua ya ajanse wo si a hospital kakraka esiwani mu pe na wabo awura ho ena nkran kurodua na mu nso no eno nso so ye wo kwabenya babia wo firi babia eye kwabenya wonnam ACP kwa na so straight de kwa na ya ekopie mu wo pokuasi interchange ne so no wo si mesi wo power bus stop eno nso wo si abon hospital na kakraka takwade ye wo Anaji estate babia ya ye ben ahantama rural bank no nti wo se me ko eno takwade wo we yem se o de say street na wo honom na ya eye double road no eno nkwa ne sa main street anye street ketekete kra efi okay wo se mesi wo ahantama rural bank ana se singa washing bay Aunty Bea number no fa pen fa choko twro number ne ntempa entena ho ma wo de no wafu nkoye te se de papa ne de ne de ne be pie ho no esa na ato ene bi de numbers no 0244 54 44 22 0244 54 22 and 0200 38 31 0200 38 31 hwe bibie ha wo hyentomam a wo fere no ya wonim se wontumi mie so wa abontre no photo no mfo anim ma twade ade koro prekon no ne fa breye ne fa whatsapp ye abotire fo nso momfre ne yemfe ndro no mre mo sanse hepatitis na motwuma mutan aya ne yede adro no whatsapp number 0555 79 78 power specialist herbal hospital ena wati CEO na kasa enka one ne ba Collins na de bia edwada ene wukwada bia omoni ebedi yapomuden ho enkomo no enche bia oba ya betena se oba ya brefo obetena se na ene ye enkomo na kasa no ya hyase na ansa na obeji na konwa bio no 3p garlic mixture eye garlic edro papa ya ye de abedwama so ayeto eye na ye garlic ya ye de aduane dia ena piwak natural waye Ose immune system ni ebe boost no edi ama oba obu nsa na wote yawa pe 3p garlic mixture stroke na ejeje wo ojonso na wote yaw anase wo bra
pe 3p garlic mixture ni bi na eto enom obenya bi wo pharmacy chemical and herbal shops nyina Frepiwak natural e wo 0248 928824 0248928824 grow fine oso obema wanyini fefefe eye cocoa ene dia ye grow fine onsa ye tititi una ye tititi woda wuntimi and menstrual disorders ni nyina e mana tunidi doctor menses grow fine ebetiesie no ama na ba yie e di amount ubenya bi e wo bebia ye ton inro bia akwa so pe grow fine ono anso e wo van enam kroma e ton grow fine no ebi fre omo e wo 0244596532 oba ya brefo ye toa ye komo no eso ye hyase emfri e Christopher Nkuma omo pese omo be ware okay eden na omo ankasa omo mienu no eden na gina omo so e wo se omo ye se be ya afia okaka se asori no na wan chirechire mi ye nti se ma ware na gu a me de sobo no e bo asori ne hyase emfri ho no Aunty Bea me da se nese se womo courtship ne sa you know dia emma me ka sa ne nyina ne se uyo ababa wana wutie me a the only thing ne se e wo sa wo bompae se wo pesa o ware a ehia mampai bo emema ne timi be hia be nan miensa mienu but se wa mo ho mpae amanya me choose the right person amawa obefa wrong person because oba bia wasase so no wo wukuna wo se wo ware no se wo hwe abodie mu fiti ase a yakopon bo Adam no wo se Adam no nko ana na enam egu turomo o ma Adam dana ho no yi ne mfempade baako e de bo ba e bro wo de bo wo ba no oba no sorry ye no anana Adam sorry ye no ohun se we ye me mfempade na we so ne wo ba e wo so wona ne nam enti no obia wo ne partner wa asasi so nyankopon timi monipa enka se be ma wo ba yi ana wo ba yi onware di nipa no we decide say o wa asafo bi mu mra bi mu e na o de be fa na asasi so be nam but oba bia wo ni kunu Aunty Bea wan hwe yo be fa obi kunu se me ka obi kunu na me nka se obi ni kunu na wo kwotwempena ni bi o wan hwe yo be fa obi yire aware no sa wunya aware na wo be simu fie mo be ye mo bibia but they bia ntokwa not 3 days amonko na monko na be ma atwe sekan na oba atwe apaso na we sekan hu se aware no enye the right person na aware no o mehia mienu na oba ba kono kra no wa to bu anhwe yi ambo ho mpaye yi wa mo ho mpaye amanya me ni wan kasa se we ye wo dia ana we nya wo dia Aunty Bea fa ho ne awo amobewu aware ne begu so when you the right partner na ebegu anything one hwe yi a obi kunu ene wakofa no wo de na mo ono so number bi enti when hia no ebi kwa na wo hia no but approach you no woni ye bi a wo ye no ahomaso a wo di kankan wa homaso enti wo ma de ye wo de na free wo nsa what I say it's a so baby and wo bo wa ye hompaya bo hompaya yi na ka chwa de say o ma wo hia wo right partner so Aunty Bea say wunya wo right partner aware de bema say wunya wo right partner aware de I want say bema no ware a o ye hwe eni boso eni mfie miensa na afi obehu no wa hye what you say wa hye bo say ni bibia opanyi wo to say oh Awurade adom o ka Awurade adom na nanimu nyinya what you say nanimu ye sidie because abrabo no wo hu say apabo no mu na ye de ena wo ye ba na wo tie me ne du aware breso a wo bo aware na wo pekunu no ade ba ko ye most important sirade se wo ma wo tipa Aunty Bea ye ema no se wo kwabare na wan gi tipa wo ba ko ye nnomi ama be ma no tipa ne ye den ya tipa ne ma wo tiri enye yie good luck na luck ye de ware papa sir so when you good luck be ma na wo ko ware no wo de ma ne fa ma 1000 so okise tipa wo ko boa no akwamu dawo oso bibi me se anwia kora oso ma na iska okay enti na wo se wo ba wo ye be ma ne se so boafo oh so wo so ye nya me se ma ne ye se so boafo dia wo ko abompa ise Awurade ma me nya boafo pa ma me tipa
me ko mam ade me so mu bia na me kwa me ko boa me kunu ma me kunu nya yie ehia wo mu fie kura no a wo tipa wo kwa bo so mo nkoa mo sa akopos no obo na fiefo no bia fo uncle mpacho ka me wo pekakra ma me obi ehu mu se mo ya odefo na empire na ya omo body ra ware ni mu no ade na wo se de bia ne kese na ya na efi ma no ho no emema ne de yen time to on for say wo so bo ware ho mpaye o emema se bebu agina yemi enu so wonim emema ewo mo de wo okay se nya me se bo wiase no bema wo ne de oba wo ne de oka che bema se obesam mfifiri e na ade ahwe obusua oba nso so obenyinsen na abefa nyinsen mu yawo bema wo na wokọ edi skabafie wo na wo yi chop money ma oba no sister ade ya ne se wa ware na wo adwumem na wo ware just 2 months 3 months na yi wadi obekọ akonya adwuma bia obehu na obi di asama to so asama enimu kura no a na wo aba asam na ase adwuma na wo ye no wo hu ahi ase ye mpewasam ase ye pa yi wadi kai hu se oba na ane ne tse no or your right partner na what I say because oba de yen ye hwefie okay e wo se ba ma na ekọ but ye hwe omo tire fie pa na ye ma e ma ne hwe nkan say e ma na de bia no mo fita kane no wo se ye se ma ne be a housewife ba ma na se na fie metwia woka ene de ni ho bi eti yen ye hwefie eti yen na wo se ye sere wade na wo ma ye nimonyam soronko o ma ye tipa o ma ye good luck ewo ya wariem sane ye be ya be ma ni dida wo soso wo na wo di kransa na obusuafo agede aka yo me ba ye ko eben ho ye ko currency ventures na ye mu abonkomo kakra bi na me ba be sa say adekrontie man ko for ka say en sorry no and e contribute to a Christopher our reguo no and say asori dem ho no ya ne santimonious Bible ye gidi but ye preach to the realities of your present day Ghana no ti ebe guara me ba ma be bisa eben boko de boko pa na so ye ya mi asie so adom so ye papa ye nkoi Aunty Bea bedase ewo akonya ode amami na me de encha pese so free charistic aso ye ema ahwefo ene atifo nyina sede dada me ba ha be kai wo mo ye nupa ewodwa so a ye fe no Zahara Mixture Zahara G capsules Zahara man capsules ene hindi heba mixture no ene ye nuri emu nchechiremu eni mu adanse ne de be so mo awie lodofo ye de ye dura ye fe no Zahara Mixture ene Zahara G capsules ene di kan won komo yi se duro we eye dura oba ene bema ene nom se oye oba sima na wo ho na infections pa adokoro oba bi wo ho a infection bi te se gonorrhea syphilis tete no sabi etimi jano jonso ya yawo asama ensansan pa agina himfi ho aboso oye oba na infections bi say ene wudi asi ne wako ohun sisan ye bia wo ma oba adura mi di ho adanse akamfo ede ama sebeboa wo ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules se oye oba so na wo ho na white pa ene wabetena oba bi wo ho a ode poa tete no sebi wo ho a ema nsuo bi egugu ne nkakra ho nya ni kakra oye oba na wotesa adura me di ho adanse akamfo sebeboa wo ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules wudi ya ne se obekọ ba bi eton oduro bia se ye herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop wo se wo pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules enu ne adura ebeboa wo unum to so a ebema wa himfi hon achiyopo se de white na se odepo bia etete wa hawadwen no unum aduro na ebeyi ne nyina e de free ho na uye bema so na wo ho na infections pa bi te se gonorrhea syphilis ene wa betena na ama obema no esotia na etie obema no hia na ehi obema no ensansan ajo obema na boso prekesen obema na ho odi nyina astate eba fom bema bi wo ho a owura tokoro ni mu a wanya infection bi te se gonorrhea no impempi no wo jonso na obre na ochem ansa na jonso no etimaba ho a obon se ensufita na efiri ne bema mu pa eba uye bema na wotesa adura mi di ho adanse akamfo
ade ama se beboa wo ebeyi infection bia bi te se gonorrhea etete wa hawadwen no ene Zahara mixture ene Zahara G capsules wodi ya ne se obako pharmacy shop herbal shop licensed chemical shop bia wa Ghana ha wodi o mantamu ba bia to oduro bia wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules so uyo ba so na wo ho na o mensese no 5 years nie 2 years nie 3 years nie emada na ma ohaw pa na wonya wo wawo oba adura medi ho adanse akamfo ade ama sabeboa ebeboa abustu ama mensese no flow no atimi abaye ene Zahara mixture ene Zahara G capsules odofo bi so wo ho a impempi no wadwale awie no na yesede bibi anenam ne ho na yesede ne ho ekeka na nketenkete uyodofo na wotesa adura me kamfo ade amawa ebeboa bacterial infections bia hawadwen ebeyi ni nyina ade afiri ho ene Zahara mixture ene Zahara G capsules sadro we eyadura nubra ahodo ane anya daje akaka bom anede aye so uyodofo na wo ho na owo weak immune system de bia waya mere waya no phone yare nketenkete ana hawadwen walking distance kakra bia na o te so wonko unya infections a ekọ na ba adura obia no ma o recover ntentama yare no bekwa emma biem no wonko almost infections no kọ wonko de bia awan nketenkete wabo uyodofo na wotesa adura medi ho adanse akamfo ade ama sabeboa wo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules so uyodofo na wo ho na ulcer so ene wabetena na etete wo hawadwen odofo misi uni problem kodra store pharmacy shop herbal shop bi eben wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules enu ni adura abeboa wo no odofo mentere ho emma yare no enka wo nsadem mentere ho emma yare no enwiewie ansa no wakope aduro bi enu ni adura abeboa wo na adanse a ebefa aduro ho odofo wo de sohwe odofo je na masi ebia na unti bibi ase anansa bibi kire wadwene so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 Therefore what they fraying bibia onti ase bia fa ye nroyi ho ye benya daje nya kirekire wo Therefore komando ya dura ye frɛ no hindi haba mixture na sa do we aye dura ye se ye de bua odofo bia etiridi muwa ene na betena odofo bi wo ho a ono nko de bia malaria fever anadwen de bia nanum aye nyonyono nipadua no aye hyehye otimi ansore mpo enkoye adwuma no wanya sika de bia na aposo nyina aye ne ya odofo wotesa pe hindi haba mixture ekira kwan enu ni adura ebeboa wo etiridi muwa bia etiti nipadua no hindi haba mixture onum ko nipadua no ma ebeyi ni nyina ade afiri ho odofo o typhoid fever na aye kwankwa wakwa ohun sisaye bia wo odofo fa hindi haba mixture aye waduro odofo sugar level na etete wo no pe hindi haba mixture ekira kwan kodra store herbal shop ba bia to waduro bia wo se wo pe hindi haba mixture enu ni adura ebeboa wo odofo bi wo ho an sugar level na etete no wo de fa hindi haba mixture aye waduro enu ni adura ebeboa wo ebe regulate sugar level na mawo odofo bi wo ho adwuma wo ye no eden ogina ententen eche odofo waduro ene hindi haba mixture enu ni adura ebeboa wo ebe siesie nipadua no amade bia nipadua no ahoɔden a ɔwɔ sɛ wonya ɛyɛ no daada adwuma no hindi haba mixture sɛ aduro no ɛbɔ wura nipadua no ma ebe yi yaleɛ bia me sɛ ɔdɔfo ɛtete wo ni nyina afiri hɔ wodi ya ne sɛ obɛkɔ drugstore herbal shop pharmacy shop ba bia to waduro wɔ mantamu bia wo sɛ wo pɛ hindi haba mixture na onum aduro na wankasa no nipadua no ebeye foforo na yale bia ahinta wo nipadua no no aduro no ebeyi ni nyina ade afiri ho odofo enkomana duru ya duru ya frɛ no Zahara man capsules sa duru we aye duru ya ye se yade bua bema bia an mema yesam no ewo fom sa uye bema na waye mere wo mpam
na owo weak erection na o mema sem no ewo from obema bi wo ho aba ne sa da bia o kofia na ne yam ehye no because onim se twotwo ebekoso emema mesrew aya na memma emma no endi yawo eti wo de ko ba bia to oduro Ghana ha wo se wo pe Zahara man capsules na me se enu ne adura ebeboa wo mere ye bia wo ye aye twetwo afre 1 minute be ma no Zahara man capsules no enu ne adura ebeboa wo ba ma bi wo ho asisi yale ene na betena be ma wo duro ene Zahara man capsules ba ma bi so ho a na nkwammo no ayemre be ma wo duro ene Zahara man capsules ko ba bia to oduro bia wo se wo pe Zahara man capsules odofo die number CBM 0246 34 83 34 0246 34 83 0248 56 93 35 odofo se de bia meka no aya na memma yare no enka wo hye dem emubu ansa na wakope currency nupa ye de bedwa so a ye frɛ no Zahara mixture any Zahara G capsules a ebo boost immune system no aside to infection bi asibiti se gonorrhea any Zahara man capsules a ebo bema bia ne mema sem wo foma ye twetwe no ebo ne samana ne se bema we de oye 1 minute any ye bra ye frɛ no hindi heba mixture ebo odophobia malaria fever typhoid fever diabetes any high blood pressure any na betena odofo ye nupai Ghana ha ba bia ye ton oduro bia say ye pharmacy shop herbal shop licensed chemical shop bia ben ho ya to pete ho wo de yekoho wo to aduro ni bia me show bo say na me di mu nti wo be ya dance ye na waka se currency aduro no eye papa so ampa ye dance pa ebe nyame ya aduma na wotwe senden so ye behia ene ye bon komo e dia fa e Christopher awaria Dani Dalberti we ye Christoni aware no egu ebi mo se asore no na yemfa sobodi nyina emfa mbo wo mo ebi mo se da bi entene ye ni yenuaba oba ya brefo ono na ye no ebon komo ono ye in studio guest eno san ye panel member oboa Akoma mu nsam dwumedie no enso na yenuaba ma bi ono de ogidi pa se oba ya brefo counselors no munni dwumedie bia di ewa awariem nti aware na egu ni nyina mo na mo ye nti ye bekọ ahoma no so na ye ne ye nua be ma no so so ache na kosam nti ono de odigina so se de bi ye fa so bo no ye fa mbo asori nti e to ahoma no ye nya me nua be me ya ye ne no bedi enkomo na oba ansa ne ye bekọ charistic no me bi sa say en sorry no because ye gina se efi asori no mu na ye ware ye yeah enti se mi rem na ankoye amame na se aware ni gu a mi were right bi asa me ka se enso no man chechire mi yi eye no kre edru ba bi a eye no kre na samba ko ne say be ma bi obehia oba bia no oye niema bi a opeye be ma ne pay no oben wo ba no e no obedo no be ma hu no oba one day se me do no be ma hu na de na opa oben ni wi a no ababa bedo adekro na ekura no se obedo ni wie all right you oba kafra yanko ahoma no so na yenu abeba na edwuma do so pa so ye ho do nti no oni ebe kasa na bibi nti yempese ye di ni din ebe tudwa na me ade medofo ba ko pe ene no nti me fra no medofo bacho owoye Aunty Bea odofo adom yo nko na wo so yes adobe so wo papa ma fiu pizza no pa nti emrepem brani yanko di pizza why Pacho mati meba yo medofo yamon komai wo de wo se en sorry no na yemfa so bo no embo wo mo se enware bebrebe Christopher ware bebrebe a egu no e de ngina so na ugina so awo kasa Aunty Bea le kase there is a divorce rate na do so no asori emejo ruwa na etise onye eja omo wo ba no eni eba no chain asofo ene counseling committee no mo asori no etise nini ya bi ba ya sin se makuma nya na me do ba se be wa wa o tulu fo a waka se asolesi akoma ye enti o kwa wa ye hwe ni na so asori no tena se na mo fa committee se ono na council ni for 6 months
who be 6 months no after me be chere oba no aduane noa ama say it tumpa say the sunu be makasa na o me share e din komo ama na chere say e be ho nti e be ba ma so for no bi in the first place in our no e busua bia nya asafo ne bia 87.9 e busua bia the GDC e busua so matin so no to our no our for no for 6 months counseling no so you prove it on the culture of Bani, we are then Bible and we culture Bemano, our Obama. And if you did the ones who see any hard journey, it's too little before. The only thing I see them, it will be the video of answering estate. It means the many estate, you know. 8 years, yeah. The other two for all of your baby boy, yes, no meaning, or let us do the Bani two. That's a quite conversation. But what the plan is Bible, I think about not sure about Bible, it would be fee applicable or about an the GDN say a saffron, it our summer and medicine. Okay, and to the old GDN say, and can say, Nipa mienu person mo warrior counseling 7 day. E mane nye asori no responsibility kra enye efie papa maame ebusua panyini omo ni menkra mienu no person mo warrior no omo na asudie ni da won so asa omo na so we say juma no asi bi e tie bi say we dey komo bi le twem behind the scene so ko bi a counsel obi no the all counsel be na no ba na person no so ko no ba na all counsel ko atwem tama jina ho Haja say so for my all counsel oba ni bare ma no oba ni na safo ba so for no plan say oba na all counsel no then today no all counsel no say o ko na ware na kogina na say ware na kogu aware no egu ye virtually aware no end the so le gu ye wow obi so say mo ankasa no so say mo hu ma na say mema no so hu mema na mo so mo amonto mo bo study mo hu yiye eyi na shakadum 90 no o say no so say nyamba mu hwie a ade no hu ne nko yiye ma akra na wo dwen hu yiye be me se me na de shakadum na be mu hwie na atichire wa dwen ni sa enu ti na shakadum na be mu hwie na onye sofre be ye free team no na ni bisa so na se shakadum na be mu hwie na o kan so na wa na engu na ebegu ba ni gidie e kire me se asofo no ene asafo no enyi aware sam ene busua na busua handle aware sam na asofo no na nkwaje ho dwuma se obi nya aware pan so a eno so twe eye nkwaje o enti asofo no still o mo ba mu ho ana me de me gidie se asafo no ne asofo no nya aware sam no ene busua sam ma me bisa se ebru se aware ne ebe mu na se asofo no ana counselors na wo asori no eye omude a ebusua na nkasa nso per se no aya omuso omuni twaka ewo counseling ni mu ye gye mu mienu no matena ho no ana eye on the day of the marriage no ne say papa tufu kakra maami tufu kakra say na ya na ufu say enkomu ye se ma ebusua no estati sa nhwehwemu no tete ndem ana ebusua ebusua na ta ajawa ye no na wa ye ni sa o ba me so ko ka to say wa ma wa masafu no a ni ni tu ba so na ye sa no me premises no na gazette no ata individual no nti na me say ni Aunty Bea ware ye be go ware na asafu betime etu opokeke Ghana ban ba ka se ma je nkata na tiri nsam Ghana ban na ba je bia ye nyama ebusua na ko dina awale fo no chi sa ban no egu awale na ni nyama no be se adwuma mama bi say last one na minja ho ne ko wadwuma sam enti no o feel say and sorry na nkasa and the church as asofo no omo fa the realities of say the ye womu ye present day abrabo no en fan church ewo and sorry say counselor na say bibi tete seminar na ebimo ede ye enti no yen kama nipa ni hu se ne sei na ware sitie sei na abrabo no esitie ti wo kom no sei na wo so hu sei na wo so hu wo de wa famu da ka bibi che ne fa wonwie sei no asafo no onye de friend due diligence okay so for me to ware na so le ba na akọ another fan na so le ba na akọ
Sada coming Asafono. The ceremony called the marriage in Asafono. But beyond that ceremony, the election, I am on kind of crunch, mountain Mama Wamako. Madam Chair says, I am now come away. I am now come and send those room. So you prove that somebody 2 minus in which other scripture will be to them up for all him. I see. It would be a man and crown or more quawariano or maw for and I was see a Jaisa counseling at the Mawam because so many more than counselor no what Roma saw them or what Mercedes I saw them or no. Sape Pepe. You made us say. Obaya, who say now I did, you baby because I know a counselor. Eti Obaya, the marriage counselor. Yes, someone Jaima was your phone. So maybe say, this money they say, if you go to school, channel for it's a council of all. The money is on the carbon. Let me to our phone for the boy. Because Obaya, they need 2 minutes from us. The 2 CB for M1. Okay. It's a mission of Bruno Mamma. It's a Bruno Mamma Jama or Yako. If you come up with the boy, but we didn't have background now. It was 2 on the big satisfaction. Okay. I got him to Okufia, when I say Papa, no man could dance now, and we're trim. It's trim. Mate papa me dofo enkomo ne ebedi dia kan nyina ewo echi yenua be be a bibinti no na yentimi emfa ne din entudwa ono de ofil say counseling na e Christopher be ware a yesi ye de akoma counselor ye de akoma counselor munyai na mama papa ne maame na omo won kra no muni mama ne say mo counselors obaya na me wuni me na maba na me se be ware tumifo a ene na odi be tumifo wodi ye a ware ya na odi be tumifo woni mi so bai bia Aunty Bea yes sabusia na omo fie na yenua ba ma isi omo ne ntu enkola ne fo no enye omo anto no mo wa sorry dem sabusia no omo nkwa sorry but oni me because on the me ne netim papa ni me na be man na oba be ware me ba ne se minimo no eda na kamesuma kutunefo asa aware bia nyankopon na yeye okay aware ni nipa na hihye yo enyam na hihye na ade eni tina aware bia na sofo ejina abusuya de na mamne de ni nyina wi sofo hira so se wankwa sorry de na wanye white wedding kra na sofo bem ebe bompa ye ma awarefo no eti se nyankopon na bo aware de enyam fie efo na wo so mu kire aware and na womo wabuso ni ma be nya be ma isenka womo ntu omofo no womo so mo ware ye ne sofo ntutu bi ebompa ye ma womo o ye yira nyame asam na ware ne besesa si yi nyame asam free aware ni mu a ebesesa bible say ye ni say bible so ba bro wo ase be ma do wo yire so ba ko do ni kunu na be ma ko bre no wase a atan ni enye sana nyame hyehyɛ no nyame nim nipa no no bɔ no ɔse wɔ ba bro wo ase emanya sika kakra kɔ ye nim a ye mu ade and the topic for another day what was here ye mu ade enti nyeme bia ye bɛyɛ no ma wa gyaye no eba ba bia na asorofo na me blame ka pese me blame kakra no so ye wa safo bi wɔ hono mo a wo mo nta de hyem omo kasetia okay ewo awariem there was a time we come na lady bi ba so becha ahwenie ye didn't come na eno ka say ma o voice ase matona me so ha ho na fidie ba ko no so da me wo because ma me tie pa na maybe na wo ka asem bi me ni me kuna wo miensa mama ba ma no ndi maduane on the fie won kasa me ho wonye wei oba ne kasa ya ana me say me bia me fa bia no accounta bia me fa bia na me say ukuno ohia wo no na wo te say na wo ye slim ana say na wo ye kesese o say mommy na me ye slim ana me say wa wo serious ma wo say na me so wa ye kese e bia na wo mpe be me bia de a wo pe no se wo ono otia ma ade no upgrade no ma nenye fe na mum en ma ne mbroso e bia wo ye tiana na wo shape wo pa be se no wo ayedu na wa wo ne wonya wo
but no sister Aunty Bea and the man will be one maintain one body. Okay. And now where one with the bromley and furniture shane, you quoted that super chromon, your jayo. And the man will be what on the deal on maintaining who ye was on a diet and some diet or a dieting who ye, if I use the word writer, or a dieting who ye. It's in on Jano. So only the breast mark land on your bonnet. But so J and the foot, I can't want to know that. No one said I can't pass us on boom. Boom, I did all the decoran or boom. So the bay what are they shown? Who be look nice. Now we J down. No one for you go so. 7 months and some of go Musson, woman any palm fantasy. I have some American. Maybe now the Okuno epe or bow one nam. But so one pa. Dumranoso. Okay. And to make cano and no bassa forbidding. As I mean to be found to ya. Or say, one month to me shenika. 1 month she means how? Mammy, make us all back on shenika bra. But oh, fear dear. Body in your dear. Ukunudia. Until you home. Penny can get to a bishe. Sundays are morning and more fear. Penny can get to a bishe. Pensatie na body no oh you nice lady so akata no ho because of asafu bi mre binti asafu mre bia no be ko heaven ina me ka chiro asafu mra sa church mre bia no be ko heaven nyame mra na de be ko do nipa no udidie ene wo nyame somo no ene de be ko heaven asafu o se yem fa pabo nwura asore de mo enya no ne de be ko heaven enya na nyame be heso eti se wo your ba na wo tie me na wo fia wo adwuma mu a kai wo first love na wo kun hu wa obo wo no bi samra no so ye ba ye be se refie ho pa biem because they ne ye nya be ma ne can I think that the fabisu me ne ye adwe se bia nka mo betimi aye joint counseling na na bia ebusua no papa ni nim ne ba no ma me ni nim ne ba both sides na omo ye omo de na nka mo counselors any asofo no mo so mo ye mo de bia be bo ba se ye jai ni nyina de ma Aunty Bea no me ba na ya to asa komo so ya ko Royal Homeopathic Clinic na ye ne doctor edi nkomo kakra bi ye ba ye wa betwa ye nkomo no so ha ye Akoma 87.9 Akoma mu nsem ye ba se ya wona ohwe wo TV so na ona wotie wo Akoma FM Dr. Ibrahim Adamisa mene kwancherefo peni ameda Royal Homeopathic and Plant Medicine Clinic ano na ebraso se ye kaka ye ho kakra fa yapum den ho se de be ya yapum den ho nsem betumi akonkan sanse peni se ama mene wanse no na ifri yare no bi benya nso a na ifri yare kro no eno nti enada ne da ye kaka ye ho kakra sanse enipa adwene se bi eduru ba bia na ayese enkuto edu da nwunu mu a na adwo aye dendenden agese kusi awie mu ansa na asan anane ne nyina ye bia eduru ba bia ye honam ne dwo ye nkakra na ye refi se yare ewo ho tibra yare bi boye kokono ye mfaye adwen enkoho agese munsom ansa na fi ye dimrika eno nti ena Royal Homeopathic Clinic ye kai ye ho kakra na sabri said the munim ne ye promotions no nkokra na promotion a ye no ntino me beto me bo akirechire mu said the promotion ne sitie na de di kan fa telephone number na ebi ana atikam na wutie yen ana wakosra obi ana ebi a ja light ye dundum nti di kan fa number ye 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line here 0204 496 212 0204 496 212 sa number na fra wonsabe kame wona ohweye wo TV so anase Facebook ne ntintan fidia aka no so no ana wona wo tie ye wo radio so no fa telephone number ye na from in a Royal Homeopathic Clinic ayarehwe bia ye wo Ghana ha na Kumase ye wo Etimetim Monique Junction
etimetim Monique Junction Tafo Pankro no etimetim ye Monique Junction no so hwa sanso na Uba Accra ye wo Ashalubutwe Madina Ashalubutwe Japan Motors eho na ye wo na Techimai nso ye wo Techimai Blue Cross Faith Baptist asori da no ho Alajimi Tobi abrosan ne mu ti wona owo Accra no kwan ya befa so obehu ye no no ana de ofa telephone number no a eda TV na ni kakraka no a onsa ebeka yen na Sabre Royal Homeopathic Clinic ya bie hospital no so no nkokra ewo Accra said ye me ka no ne wo bi okumase na Techimai na ye de adan ye nyina ye nana ye papa Sheikh Usman Nuhu Sharubutu ya one the National Chief Imam of the Republic of Ghana na Ghana nyina enkramofuo nyina epeni no na ye nyina ye nim se pepe ye obi a Christians so Muslims yo obi a de enidie enibuo emma no yie pa na pepe na sorry etu anamon eba Ashalubutwe be bie hospitali ano in fact branches bia ye bia pepe na odi enimu ebo mpaye ansa na wabie adane ahye yensa na ye promotion so yama no atiase eti promotion na ye no yesi ensu otonso efom oden se ukwa yarehwe bia na before se ye behwe wo no ba bi obewura bia koye sikasem nanso ye ho de yesi uba ubetua 50 Ghana cedis aka na sika no 500,000 enye 5 million 50 Ghana cedis 500,000 20 cedis mienu 10 cedis baako na 10 baako 5 okay eno na ade beje card ne asama o folder na abewura doctor ho a friend consultation no e free wuntu ahwe se atwe umoja na de collab na ye coffee fi mu bibi mu dudu mu ehwe de ewo mu a eno nso ye be ya ama e free na esa wa afidie nwanwaso ewo ho afidie ne behwe wu ni padua no firi wutrim abesi wu na ase ebehwe wa dwemu wani wasum wahrawa obrebo osabo odwunsotwa wuntinim onkasem wonsunum wo bam wo bemam ubi bia kosi form say twan e free of charge yenye ohwe na se fatase ye de wo ko massaging room na ye ko massage wonso a eno nso ye be ya amaw free of charge ya yenye ohwe na mom se ehunu yare no enura ye de be ma wo no eno ene ye kire mu kire wo ne ye de wato aduro so ye charge wo kakra na mom ntumi ntua ne nyina ye ma kwan mpo ma wutuatua no kakra ti uguso beje wunro no na wutuatua no kakra family telephone number no ade ehu hia me pa 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line is 0204 496 212 0204 496 212 and now share television any abehu me number na say gu ho kakraka na obi bebusa say na yare be na esa mesro say ya mo yare din a na no nkyere say yensa Royal Homeopathic Clinic ade a yenye eye surgery de ebinum ka na operation say ye de sekan ananda de papai enipa honam no eno de yenye ho adwuma ena afa bi a wo kasa emu abupom se bu a yen seti bones ewo ho say ye kyekere wo nan ana wo nsa emu abu ye kyekere ana say ye kan si ani aye no de yen seti bones ewo ye ho na ebom yare no se de tie bia ye wo kwan fofora ye de ye nuro no efa so de esa wo yare se obi a wani ene hawo se wahrawa na enye duma yie na ya na mframa no esuama wo ye se asma oba ye ho a ebehwe na ya treat ama wo sabo na enya haw de ka ne kidney u kidney no aye kese enye duma yie wotena fa akocha na na ase atatai usisi eye wo ya ohunama yetofo bomodin se obeba Royal Homeopathic Clinic yebehwe amaw se prostrate na aye kese
Johnson no wintimi nyunso yie ana ban tentem de eye wo bia no oba Royal Homeopathic Clinic ayebehwe ede amount afi uyo obi a diabetes ena ehawo yesi efre na sichire yare pancreas ne na enya adwuma na emom ba ye ho a ye wonura hodo ho a yebetumi de afa kwan foforo so ede amawa o pancreas ne be ye adwuma na eno atimi produce ni insulin ma diabetes no afri ho amawo say ye infertility yesi awo eho na ye den amawo so ye oba ana ye bema empre bebre no say ware na sa awo ho odin a na ye de hawo ni nyina akoso ama no eduro bie ni asase so a enyem oba eye bema na enyem oba enti se koba se hawo bi ewo mu a oba na ye diagnose ye de mfidie chekehwe na se hawo ni free bema no a ne ya ma waduru ebema hawo no afiri ho na watimi anyem wo yere se hawo no nso free oba no nso a ne ya ma no aduro bi ko oba bi ho a wo ne bema da kura na nsuo yi enyina asan aba ensuo na ekoka wo sachima na okosua no ama kosua na nya nkwa no watimi anyem no nsuo no na akoso kwa mu a asan abai bede na wanyem enye no nko a say ye stroke na aka wo nifa aka wo benkum ama adwene ne nsisi so yie untumi nante de eye wo bia na makase stroke no ewo adwene ne mu wo brain no wuti no entini nketenkete bebre ahodo bebre na ewo mu na bia ne adwuma eye ti se koba se faako a entini ne mu besie no na ese hawo no de aba ho bia na ya mo yare so fa telephone number na no ne ade a ehia me pa na emom wote wo mpo na se wonyare na wo pese obetua 50 Ghana cedis bi mi si eye promotion ti obetua 50 Ghana cedis na ye de wo call lab free ye scan wo ni pedua no free ye massage wo free unya kwan ne doctor ye consultation free na se yare wo mu a enuro ne de obetua ho ka se wo pese wo behwe saa ne eme nyina no a bomodin a yeguso eye adwuma ye adwuma free dwoada ekosi memenda ye hye adwuma ase anopa no nso ne fa 7:30 ni apon anwumre no num 5 o'clock ti baby bia wo bia fa me telephone number no na ye TV ana radio so no enye yare ni nyina na metumi aboso fa telephone number na 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line nso ye 0204 496 212 0204 496 212 87.9 eye Akoma mu nsam dwumadie na wasoguso a utie na wohwe yen enso ewo Onua TV Akoma mu nsam dwumadie eba so edwada bia ekopim efiada 1240 ekopim se nomyensa ebebo na ye chechade de esuade na wa wutie yen na wa wohwe yen so wafemu aba de odebetu sisi na ode ato de odebo okotodwem na ode ato okotodwem de odebetu botom na ode ato botom nenne de ye kan ye se Christopher aware na egu bebrebe no yemfa blame ni nyina yemfa mbo asofo no na ye ne oba ya brefo na edi nkomo ye nua bema baako ono ne ne kasa ya okase da bi counseling na ye de ama sorry no mo ye ne de oni omo nya adwene because me ti hey me papa ne maami eni me pa esen sofo ana counselor owo masorim na me be ware a ono futuo ben na wode ma metinka counseling de ye njai ne fama ebusua no na omonye na asofo no en concentrate ewo de aka no nti ehun komo na ye bo na enche bia ye bekọ ahoma no so nso na ye ne ye papa ono so eye sofo ewo 4 Garrison Methodist Presby Church ewo Kumasi ya Reverend Francis Lord Finn Reverend Francis Lord Finn ye no ebebo enkomo na ono so ye bisa ne se anyam bia die nti na eduru kwesi ade bia monka se ne de ye gya ye pulpit no e de ama counselors no na counselors ni ya be go through our church Sunday bi na de bia preaching na papa mpacho Christ asumdwe nkan enka wo so mpacho ko ye de
nyame di asay nkwa ye de nyame ase me question first one na mpacho me de ma no ade na to de bi akwasi ada bi o se nwumre so ne mo ka se ye mra ye mbo me so fada idon o se nwumre so no mo mpeba ye ma ya bre ye ma na mo kwasi ada de ye ba sorry enti ka kwasi ada bi na mo jai pulpit di ama counselors no ende mo ka ware ho nsem nko a na ye sua de aya mo ntan nyo mpacho ade tia ewe no kwa mede wasi emi akonya kesi a ode amanu se yeni yetifo insia de asemi ka na wakan se mikata man ne church ani tin eye Methodist any praise those churches are refer Orthodox churches now on say you see general topic ni in the back of one and she say ni na si abankesiem yes if you want to she my the other topic bibi will be preaching after we be unlike churches are from one man churches are no one she say ni bi no me ka think ya ebi amano abata ni ya badera remedy okay I can't read to afaso inti je ama ye de na akobata ni ti hye ko ti ada de obekata afa ni na afina itika de ani ahye every headquarters near the new na thing April inti efada o kwakwatita no nti so eba na o so leka no o di ahye ama on crop okay yes and it's na amana bata ba de you can so you say say aware ebe enkem degree eba no say you dey come either say you can omo share from headquarters no you dey information that no nti omo share topic no near the topic to be a particular no so aka yo ye da sepa ewo eho no so explanation na ode amaye me no ya adwe papa ye yeso ye Roman for the free Vatican ene sania na besi form to se sana na ye something which is there afi ye si enso aware a egu bebrebe e Christopher aware a egu bebrebe ye fa so body nyina fa mbo asori no nti ye de bo asori ne dia na papa so fo mo ne ye de bo mo chese mo nchechire ye yie ena mo fa the realities of the current situation no fa nchire ye mo de tete semina 1984 de no eno na mo de council wo mo nti o mo ko ya na akogu papa pacho so mse ni ko mi di tun pa se o so ye ngini na ba mi ni di mo na ki form na o so de na ki form ni na ya ye ni se ye ya dia nanka our good na aba nka yin no sa no ko ti se de wa kan je ti so bo no bom di su pa ni bi kan se eni se okoba ye church no adosu nti be ko en so bi ti se ye bi ni Roman ni ye se e compulsory 6-month premarital counseling na woni baba ho so na wo ni unim de tayenti a wakafe yon go through ta infection ba ene modern youth any omo ejuma yesem the global trend ni adabe obema onu so be man 1001 reasons bia eni kwa say oye odi ni go through ta infection empeni twatna so enye se ye tisinema o hwe mati ya bukta ye de eche adena ye council na ye de chere omo no eni ya personal experience ya de group senka mbagunu no ebre wo hwasi enyamye akọ ta adisia ni mu a kamisi ha eka chere o se nka beboa e kwan de so ni mum ahopepre anya obi je finite na se kwa bia aba ena wo tukwan ena fiabuchi na aba o ti le ti so o hwe o ti bia wa sere ba obia wa tiri mu abo mpa ya o mpa bo bia o ho a wo ni
That's how I was. No, be aba. So be ware no. Delay. Yes. If you ask a na o be for one co council no ka wo ti no the time. Omo be catch us say you omo ma co council 1 year and so ware na e dey. Egu. Nti wo o try so do one e dey see e kwan no so no. Yo one year amani ube wani ejai. Na okoko. No akwa register. The register no ye. Okay. You must say wa mama ita ebi a room and omeka ti dia unko community. Aye ki say no. Ntisa nti betumi akoko. Na what for register the marriage. Abanu nda no so ma no kwai. Iti o wa no abro invitation say da obi emi say ofiniti na obenti okoko. Ba wa ko ware. Wa mo amani awale ni so a private affair. Of the castle also could be a miss or two affair. I will make sure for the right thing is done. Right. Because the I could set certificate as soon as anybody is many such as until I begin to learn to take in terms of the money. But almost the no, almost the immigration. You. Papa, mami bisa last one we can see enough time pound so yes you no you channel tot and kakra. Is there a way ye nua be me bi ono or share any experience or do you believe say anka counseling e ma ye njamma asori counselors ne asofo ne nko because sebio papa uni mi kakra na maba kwesi ada asori na nyame ya wadom na me ba nwumra asori a uni me te sebe papa ana me maame ana me busuafo no mu ni me no. Inti nka yenye joint counseling baby I say nyame semba mu that kind of thing na nka asofo ne counselors mo de eba nemmom mi suban ne me baba na ono so kwa ware ni suban be ma no suban ne de ka wofo no from both families no eni emphasize counseling no ensure mo nsa pa cho so mo say legitimate pa na hwe yan sisi no a e ka hu okay mi sha aifobia so ana mi die no abra awofo ni because amame kanso asawo ni so editing say aware no eye ebusuan mienu na ye kawo abom na maware so abeye won baako nje wonu so ebeka se dia udu eji a parent consent no ehu nya de ba o ye na so ye de ebisa nje ehu nya se awofo no so ewo road ni papa nje du be dia e se ma ho kwan omo so eni omusia ye okwati ti bi o wa ye account ni ebisa omo we are mawon eduma se musumi ni omo isia okay na money omo nkata okay ba ni na be kwa kujina emre so apoka no mama na pressure o ma so no so pressure na so bia ni tin na me ni bebre man so in time na because the rate no you worry me da ko sia da ni me na worry no yes me na me ka wow masira bebree ni na oma o de opa oma omo jai to bi be yi a ubi sa omo pe na so omo start on the right footing on the right footing papa nyame e shop pa mayen se enne wonso emretiawe wonso ode wadwen share any addition e de abreye e Reverend Francis Lord Finn 4th Garrison Methodist Presbyterian Church Sojaline Kumasi software owo na oni yen edi enkomon oba member oho Methodist na Presby na Roma na ne ya kenyina na o ka no se aya na families no so ewo chefa ewo mu enti yen kasa kakra bi be 1 minute bi na mama nua be me divine herbal kasa so mama divine miracle power mudine do wako de oba kisakitu e bi na relax na yembra ho why Aunty Bea abusua no so wo mo chefa wo abusua tu awarefo no fo mo ebra oba tan ne ba no wo fie no efutu bia oba tan pese wo de ma ne ba no wo de ma no ekwaku oba ya wo kofa ne na wansa wo si o wo si de on se nyo no baba ko ne tenaye enti wo ko na mpa akoye masem momma mo bra yi usika sam ye ni sei ba tan bia kasa kire ne ba se wo ba na ekwa adwa
mesrew se da na wo si yan kwan na nchini twemu no enkoye saa ma wo kunu fie e wo se wo ye wade yie wo so no pantam to mpa wo so wo ye adwane ma wo kunu dware makasadem ma wonum twokro be ma no obatan bi aye okay me se me ba girl be worry me tu ne fupa okay obi anim se bia counselor ba enkoguma ni mu ase wo mo de na pressure wo mo enkoguma ni mu ase piesi awale na wo kono mesrew bro ho ase o ma memani eden ne ba no ogina ha uhu ye mienu difference sa ono so ni yes ye just ase ye ntafo na ono de wodwo o so wodwo no wo so ya mesemani eden ya mo ne nya de kakra o se ma de bu de wo de bi etimi tunifo e na counselor so ho a o tuntu bia wo ne dia oye yo yanko divine miracle power herbal clinic afedie metwa we mu me da se yanko minim say ya wadech na mba ya adwuma ye de chia sunko efi divine miracle power herbal clinic okay asamre ya ye won from am die doctor edu essential doctor samre watna se o shunani abisim shunani abisim glamoze junction ododu shunani abisim glamoze junction o se wo pe divine miracle power herbal clinic ododu na nipa aye ho ma eje o ma yarisa na doctor number 0542 08 99 83 0542 08 99 83 we your doctor personal line obi wo ha bia no pe doctor personal WhatsApp line eno de o frɛ doctor esi we so a na twa so de ne WhatsApp line ma wo de be den o de be ma wo menua ba na me pe tina doctor eba be pie mu asantiment mu a e wo shop number 35 Baba Yara Sports Stadium shop number 35 Baba Yara Sports Stadium na unim se menua ba nsencheni adanse bi asasi I see nansen yan menua ba bi de ne maame ba ho last 2 weeks e betwia 5.5 Emma doctor edi ne to so se na wotwi bia omra no onhwe ne nam na yaresa bi na wotwi mienu pe maami ne etimi ama ensesaya ba na braba ma sabli that day obai onanti free ye fenisen set ye fenisen Baba Yara Sports Stadium to ye fenisen center ho wow e kire se doctor edu insentrene doctor na edani din so na edani din so kwa ma me papa wutie me nim yare asambre wudam wochna tuanamo na hia doctor edu insentrene doctor na minim se wuhia na wa yaresa nsa ebekan doctor number ni 0542 08 99 83 0542 08 99 83 eye doctor personal line de hian say wo ba wo betwa 5.5 na wotwe bia wa ba ama doctor ayeden ahwe bosome so a na wasa atwa 5.5 ni bi sese aminu aba aminu ka sei maami ya oba ya wonya yare sei bosome ne so ontwa 5.5 no ko do nya na yaresa wanya na yaresa na wakwa kodi adanse a kire nipa foforo ama nipa ayeden aba eno na doctor eyede ehwe because doctor say ewiase yare etoa ema wonipa woye mobo yare ema nipa wasetenam kura no chese enioma anya den enkoye eno na doctor tenase ahu se da bi se nyankopon adom ni sa nimdie ne ahamba we a on fan said ni dem ni fam enye den entena ba bi fa enti ma me papa menua ba menua bema a wutie me wotena anopa nsia kan sia doctor edu e was shop number 35 Baba Yara Sports Stadium scoreboard nechi shop number 35 Baba Yara Sports Stadium scoreboard nechi ho e na doctor edu etnase na wa ma ayaresa aye wa wutie mi a wa nantia wuna wa yaresa ai wacha doctor say obi oyare diabetes ulcer breast cancer obi wo ho a
otu ho no tesia me no kasa obi wo ha ya nwuna nifra nanso samre nani eya yeden eya afra wo kina toanamon na bra wo bi wo hoso na sabi o ye bema tieni wo ye bema na wo bema no emma adwuma wo de bra doctor so ye okay wo kina anopa bra doctor so obi bia ni ho na bema bia ni won doctor iwa ya dunama ne bema nya adwuma and then now need doctor in doctor na yede and into nam petina wo ye bema na wutiem na wo bema no emu adwodwo a wo kina no pahia doctor iwa ya du was shop number 35 Baba Yara Sports Stadium. Yeah, Kumasi. Kumasi ya Baba Yara Sports Stadium. Kumasi Stadium. Okay. Doctor line in 0542 08 99 83 0542 08 99 83 Minua bema me mame me papa a wutie one na oni yade awudam emre na so se wo be ba doctor iwa ya du aso ye eho ye nye sikasem wo okay je hia ne se dem ka de hia ne se be 5.5 insurance na wotwe bia doctor ahwew ama ho aye den atɔ ho tɔwa embetua 5.5 metwa se bia bi so wo ba doctor aso ye no do 20 million 30 million ana 10 million kurampa adona doctor de ba won enye adwuma because ye nye charge enye wo ho okay two ba de hia ne say ubetua wo 5.5 bosumi bia na doctor na wotwe bia waba doctor ho na doctor ahwew na wo so wayaresa na wo hwehwe no won sa ye den aka minua ba ya na anu mo ne maame ba ho a last week omo ba ho a odi adansi na wotwe mienu pe wow ne ho ato no e de nyame ase enti ne ho ato ni ne 5.5 na otwa no on say metwa bi ma doctor bi so person obetwa na bia o say ba say doctor nhwehwe nyoma bi nsanya den nsama ni bio apart from that na say doctor ndi ni 10 million 20 million enti ma me papa me nua ba a wutie me serew wo kina doctor iwa ya du eba asantimantem ha shop number 35 scoreboard nachi okay Baba Yara Sports Stadium Sam Radio doctor e wo sunane okay Abisim okay Glamoze Hotel Junction wo se open Divine Miracle Power Herbal Clinic e ho na Sam Radio amenu kasa wo kwa wo ba koto doctor a wo tena se a wo hwe nipa ama wo no yare sa ye den aba me the doctor number ni say to the personal number okay the person and me number doctor personal number 0542 08 99 83 0542 08 99 83 Doctor Iwayadu in Central Doctor me say fa wo yade ne bra na wo de Central ne e na be kofi ye den so ye da se papa very blinking and ye was say mu ama me ho aye so chi ya me dia besi hei eye glam by Tina makeup glam by Tina makeup ono na de bia da oye menim shepe fefefe akona mechen cassava fish na me da besi hei interpedary cassava fisher wenyim ye de cassava fisher na glam by Tina makeup no esi o ho ama ho aye fefefe why friend no e was 0544 466280 0544 466280 Tina be ma ho aye fefefe fanti for the time per red fish ne dia mo ha no na mo we ye koy krom ha red fish no riru ne fa anya hweye wo ho e ya renam papa yo aba Aunty Bea boko Ewade da so kra ya ofi bai so ho boko ene wato mo nkra wato mo nkra se meni na mu ne me kone laba line eno ano no ena meto nkra ne de wato mo nkra bi o mami eye kuma sekejeti Dubai me chiamu munu aba oba ya brefu ene na meti na me krom se no ba ya na da ben no ye hyase enra ye gusu a ye kro enti se wote me nka hwenifo nyina me chiamu jeni ne mba na hima hwenifo hima eye ahwenifo ehima bi di akiri na feel ene na pokua ene oba panyi me chiamu nyina da eye munu aba oba ya brefu Obaya brefo papa o pa hwenie papa ahwenie kasa ahwenie a odu ohu ahwenie we yos we dia eye obaya brefo
na afei so eba relationship ni adesua ne adekyerɛ saa no so a me se wabɔbew ewom tinyame adom mpanyimfo adaroma omo de na bɛka yɛn ho a ɔbɛboa ma yɛn dwumadie akoso na konkan won se yaka kyerɛm sa akoma ha de yesua de papa tie hu obi a yefeel say ɔbɛboa yɛn ma yɛdesua na yesua na kɔ animu a ɛwɔ se yɛtwe bɛn no na yɛne ne nyina edi dwumadie no se ɛbɛyɛ dwumadie no ɛbɛyɛ enkoso ɔbaya asa ne ne yɛbɛkɔ yɛn discussion ni mu na nkasa no kitwa resi ahomaso sɛnea me ne me nuamba ne di kan hyase sɛn na esisi yɛnhyira ɛho kwan Aunty Bea me dase me fa so na me achia wetiefo nyina ene wahwefo nyina eye no kre ahomaso ye suban bi a o ma no kwan ewo wo kwan no a wura wo dem o ma no kwan ewo wo kwan no a wura wo dem okay wura wo dem nso so a obegye dan ne kantam so titu owura ntadem owura niema a wo de ye wo hu se ahomaso ewura wade a wo de ye wo nipadua the moment a wo be fa wo de be ye wo hu no na o kire wo se pida wa beti okay na ntise pa wani achi mfi obi a wo ne woga ono na oye oma instruction o instructive enti se wo ma ho kwan a ahomaso wo di wanim kwan e ma wo kɔ ba bia wo duru panyi bia nim manka wo se nyame abo mo du sa panyi na ka bebre ho ase no ahomaso bɛka sa kyerɛ wo se ba bia wo so aduru no wo so wo ye guy enti me ma ho so enti ahomaso ye ma no kwan ma ye nwura ne main gate no kra na abonti gate no ye ma no kwan ma ne nwuram because what nwuram a fidwane mu nyina no wo kyerɛ wo se pagya wo ho adan kanene ni yemu ene de wo so why somebody wo so ye wo ho bi but ewiase no obi akɔ no ba bi a nyame hyehyɛde no eda e wo so hu no ho se nyame ne hyira nyame de adom ne ma wa no de adom wo minim sikani bi a obekɔ ne company no obekɔ na down slippers ene hyere na workers fo no wo mu hyehyɛ boot that so amote Akoma 87.9 eye Akoma mu nsam dwumadie na mo hwɛ yɛn enso ɛwɔ Onua TV Facebook TikTok and YouTube ene yɛn komo ne ebisa sɛ aware bebreba egu titru ekristofo aware ne yɛfa blame no so bo no yɛfa mbo and sorry yɛde bo sorry ne kyɛ sɛ asɔfo no omonyo omadwuma yi ana na yɛ papa sɔfo bi otie yɛ Reverend Edusai Nyameche Glory Life Church Dompass branch ɛhɔ ɛna ɔwɔ otie yɛn na ɔso Aunty Bea enkomo emebo bi mo frame so mia mebo bi papa emre ni ntia nya wanka na me fi ukra na enam say you want ntia na ya ma be kakra no papa good afternoon Mare pacha ho ye de yes na mo so yes adom yes ye ho ye papa ma de na me nsenya nkan ye o oh me tu kwai baba ti nkan mo bi ntie anka me de tu just say one promise me ade bi na mai anyway asofo mo na mo ma e Christopher aware egui mo nya madwuma yie Debi kai mebo abaso na ma me no wo studio ne de o say me pen the number na me man 3 days bi no ba so because no ba ye chekere wo ho okasa public no not in a division way but okasa kasa emo bia akoma de eto ne yem all right debi kai no ye ni asori aware o okay okay Genesis to Revelation ultimate pointing kire me say Christian marriage asori marriage if you marriage the way one say marriage okay na marriage no eye busua onyankopon enti nipa no kwa asori a enti ye nhyira na ware so nipa no so onye Kristo ni enti oware enti aware na putuo ni de sha sie free fie tani e papa ba ko ne beka ne ya wo fo no na dika eden etufo na wi ase obi bia be ko so aye o mindset and o conscience mame ye wo ba ni etu bebrefo a ebi mfa o mutimi eja asore no e ko peso fofofo se the soft we so peso hwehwe mu ansa na maware enti be hira so mame no de ko hotel no de ko event centers okay nka ware de edi ni ofie enti de me ka kakra to aso me se marriage na e wo ho no say o courtship and o counseling no counseling advice no difference in the saying yes you should as it say to investigate what you intend to do okay
ebia no ba no sa obema bi hye baabi a bema we no onim ebia na bema ya oben so oba bi hye baabi a onim enti ye adwuma no say we investigate the power lies on the parent and the court. No kwapa na make at no the power lies on the parents and the court. Into oba sorry no and ma sorry no mpenyimfo de be etu ne fo se maye kwa ne nyanhwehwemu se ne awuyi sa na tie anase ebi a bibi koso a enye den enye mame yakoye bebre a eduru ba bi ne kwa na parents ne kwa mpokwa no empene ya sofo ne den eye ne so because of person the ban one kwa abitire mame tie ni yo enti asori bi emi tumi obi aware yeso mi sisu biem asori bi emi tumi e obi aware yeso nemum so oba asori na so de waware sem no bi ba say yen kan dia asori no e wa right to come in because it's a private matter. Okay. Eti Reverend okay to say okay to say emi enfa so bo bia mbo asori no monye ti asori ni de otini ba bi na so ba ware enti so ba ware dia on be constitute nipa bi so mo mabua to investigate. Okay. Counseling no ho na fitira no to investigate. Okay. Ye ma 6 months, ye ma 3 months, ye ma 2 months because long courtship was enye. No, we want to investigate the marriage in a period of maybe a 1 month or 2. Na ya say adia mo kan ifrade number 2 mo kleke mo busuafo ya awe mo be ye ne say musika mo be ye sen and me be ye period dey say the counseling. Okay. Na nya ware ni pese ni counseling because yo post-marital counseling and premarital counseling. Post no ye hwehwe mu ahyase premarital no bi amaware wi a ye de ye papa wadane no mpacho pre ni ye mo be ware no na post ni ye maware ye wi na dodo se ni ye ware wi a nya daje kokoye counsel eno na adwuma no wa mo hu no papa emre ni adwuma ni ya aware fo ni ma ye kwan aware fo ni ma mo kwan we Reverend Edison Medas pa beta tire ye hwehwe mu oso ma ye kwan a me so fu de odi so bo me sei nya mi sira wo ni ma me na owo station ho no me wi amaji de baba ni da send o why wakata mamani aje Medas papa ye friend no oba ya brefu ono na ene ye no edi nkomoi na wabeka akoma mu nsam dwumadie ho no no nso de ni nimdie ne counseling nimdie a wenya no ode boa yen se be ya akoma mu nsam dwumadie topic bi a de be bia no ye kan wo se panyini na ka no de ne kasa ye Reverend Edusai Nyameche o tie dwumadie ena o se Aunty Bea mu komoi meba betum nchine kakra no so aba betum nchine 0243114497 0322498035 yebefa callers 5 pe na last 10 minutes na ebeka no ye dia ma oba ya brefu no otu ye nyina ye fu ye koware ade wo se ye hwe se be ya ware no ebewie peye ede amaye. Good afternoon. Good afternoon, Aunty Bea. Bato awon ye de Oti e je wo de ozo atawo na me te won ka che na wotwe ye nyante won ka me ho ye Omo me monitor pa na we say wa ma na kani nyina ya wa yi na ji nyina de monitor na ya ko minya wa me asole bi omo bi ko mu bua pa ma wale ni dina. Okay. Ite omo na wa da o le ti so pa won so e ma ni ti ban ti se so ka ni fa se en so awo for de o ti na ka se o ko no re gbon ni awon sa kan wa sa ni ma bla asole ti kan sa da ana ti ban Subani ma wa ibu etiba. Subani so awo fo na de subani de ama ai ni pa no ko wale no. Tinya sorry no. Medas papa. Tinya sorry ni nyehwe. Medas papa. Good afternoon. Good afternoon. Mama bachara ti say. Sama po me wo ya pass ma to ni e ko. Yes. Ni ma se ko ke you. O se dai. Akoma kuma na ewu da bi ti ne dia akoma na ba no se be ya makoma na ewu wai ha gara obi e se FM e ti ko se kele me me ti no e de o ko se kele ha ba na bla yini free so no yo be chia be 1000 no be fire ready nyina. Good afternoon.
Good afternoon, Aunty Bea. 1937, aka Ghana Beye. Ghana Beye, we like a blessed Ghana Akoma winner. It's not who to me, I mean, and one on one. It's Akoma, Macoma, and one on. The Empress American say, Madame, baby can Yadamasi. Okay. It's a China modern and then we are fine here. And that cool, move to and man, the second, Quanya, just your first one. Very well. I believe Castle coming. Amen. Now, maybe the American Christian say, how are you? A lot sorry, and a sorry when she say it. A bushia, and a lady in Samba, no lady in Samba, no, that can't have been. My father, they are consulted in Pie Mayan, but they are doing with me. My father, they are the kind of I will say, but you are not there. And you are cricket, your mum, and until I did have a brave every 1937, yeah, that's say good afternoon. Good afternoon. You, Pacho D, baby, I'll Casafi. Pacho, Mrs. Safo, Mekasefi Kaswa. Mrs. Safo, where you dear? Adum. Me pacho yeti. One family no. Ni sani awo for parents no. Yet see a man. Ye me wa sudi nan kasa empo omo relationship impo dating side ne planetary side impo no. We have totally failed as parents. Nkwala na ye ne omo pe. E na yen se ye jomo. A photo be any hot and commodity be any hot. And one is a job, Messiah, Merino Sonor, the Nipana Basse, a bear wire. Oh, bear wire, and then my Messiah Jabia, Sika Womu Ebia, ha, yes, a butcher woman and any auntie. No, a jana, also for dear, or the Shira Swamma. Okay. What the quan way should I won't only your way, Juma Papa. That's mommy. Sorry, say a katona. Yemre no eya kakakra bi yebefa last two callers until last but one. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Good afternoon, Odin baby Akasefi. Mpacho ya frame Isaka Mashidi mekasafi kifu etimu kwa. Isaka. Hello. Imayenti o. Wosi. Mepacho metie o kasa. Mpacho mun komono na mpese mi be mu kakra. Isaka kasa. Yo, mpacho edikan ne maame ya Yakopon ko tira no amaye. Amen. Uwo maame we say ya ebesi den na waware egu. Aware na egu bebrebe no de bi eti awofo no nso. Se maame we etu bu fo a se ukwa aware say ni we pepe ni bi ma okusi. Ebe de na aware na egu. Ndi maame we de mu ma no kwan na nka be ya on preach Ghana and my one or move and from some woman young I have to say young funny to yourself now and talk mbana because a man or mother this time they blame what they blame what you Isaka yeah that's papa or buy a brefo or can you hunt the beer mo beti the futuo and in church or the my nyina yesu ade film last caller good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Udin, baby, I'm Sophie. If I tell some Apostle Dr. Abraham, I don't see them passing. Apostle? No, no, somebody else. But I nearby, yeah, most studio, and I have been for the okay. No, I return saying, Akoma FM. They say, yeah, mediator honor, the programming. Nanya de Hopa, no, so that's a bonny dear. The Flamara Mopa Moyen, not teacher, your mamma, your papa, Mopa Moyen. Apostle, you found Bomo. I saw for the found Bomo. Oh, yes, we produce something from our cold cow. Hello. Yes, good afternoon. Udi baby Akasefi. Yo, yet you. Okay, Mr. Abadi, yet you.
no omo fa nko asonde ni nti ano no enya awade ni bia no ya ware pa awade na adedina de bia ji so ba awade ji so de kwa asonde ma eno no ya kire de eni ebi sa wo mu ye o mi pa cho ye da se wa nya mi ye sharp oba ye wie komo nei se tu yefo na mo counselors ni asofo no so edwuma wo mo hu ana onji enyina obi a wo hawo obi a wo hawo okay me wo hawo osusu wo hawo but obi a ne de okay de me tu eye abusuafo nyina afo ne se wo ye oba me de ya na meta adwuna emma no so be ma bia nya ka hu se wo oba no eye wo ba no eye oba na wo be ma se wo ba be ma aso odin a wo de ne kwama doctor se on sisa na na mi hu bi sada wo abotre bi a wo de tete wo ba no wo mpaye bi a wo boma wo ba no wo sere mpaye ma ne se ewade nsisa no eti se wo ba wo te na wo kunu ye niema bi wo mpa brafom obi akoma bi ahia ano a ejo bible say ano brebre e ma ba to yes enti so ba bi awowa aware ase no wukunu ye niema bi na wo mpa a edi aware gu e ba na nim se wo pa aware no a me dofo ebrafom hunu kwan ya be fa so awo ne be ma no e be hyase akasa efrida no eko wadua ne nuamu sanchine ta atwam enye da hyase sua obi a wo botri wo pon no ho a wasakwa nanim ezefufo bi ba okosua onkasa me masa nkyere me enti memmo enti so wo aware mu ne counselors atufo na wo gusu a wo kɔ no enema bi sesa wo bi ma wo kuna ni ngifie ma wonu mu kasa enye de wo ye oba ma wonu mu kasa enye de ma kasa nkyere ne woni afra wo wonum me pa chokra me kai da wo ka me pa chokre wo kunu oma wo top money akameda ase otua ne ma school fees akameda ase se wo ye bibi ma wo to ade brewa kameda ase empo mo sori anopa na anadwo no wo di mpamu agropra no wo pagya mo a hello darling thank you kameda ase e kire no ma wonu mu kasa enye de ma wo siesie nya akono oba wo ti wa hwehwea wo minute bi ahwehwea wo ne wonu se enka bone ba wo ana sabi awia na bo ehwewom hunu hu se awia no minute bia no ewo huhuro ne mframa eba ta yusu wo yoba na wutima me nkyere ade eye most important thing wo yobia enka wo ho na no odin franka atwade anka atwade de so won so yasene anka atwade fobo ensom na fatwitwi wa motom semanum kone kodware yani saa na awotwe enka boni ni nyina abetu yakọ na okunu ba wo ho a ade ebon bia no obi enko ho ya rig ne ya eti na ya bono ya wig no so no sesam my dear ewo mo ayi na ohuru utirim mane huru utirimi na wo mo a washa wig no sesam anim no na mo sesa susumane nche susumane ni bosome no aboti na wonsane na enka yeden na abam diwufie ni ompaso wo ye batan ya diaper na moboba na de ato akonya ho na da akonyam na wo bedun so gu akonyam da kro de wo ba wani mbegu ase eti ya wonyema ye wei afa wa gu mra wo da waduane wo honka wanu mukasa afa wa gu mra wo da ma wo suban sasubai dia enye wo ho wani nso ade abrafom uta ade di hukunu ma memu atamu a jai no wawari ebegu tumema no so foi ememe Aunty Bea sini ntumofo me na ka munya ba ne mi ho ememe nyira ni aba Aunty Bea sini ntumofo mesra mo ma waduane awudi ne ma ne nya wode ene ye de hia mabube obube ote ase be ma ne te ase emema ma waduane awudi no ma ne nya wode uta didi aduane sa wo ye hwa aduane bia bros bia wo bewura mu a wo ye hwa ehwe bia nso so ne ye aduane ne ma wa yetiri kwa ne ye atale wonsam na wonsam aworo mesrawo ma waduane awudi enya wode oba ne nye kora no a ma ye tire no ye ne yie
na wonya wo dia se ye wo ba ene wo ye baba ene wonya obeto na twene ana enema wo de kobola so no wo do ba na wonya ne ka ho ana me dofo yi emma no ye wuhuro ni awo ye ha adwen ye so ne ye boa mammo koso me srew ne wokofa no no ni suban ni bibia na so bia na ya de kiti bi ena esai wade a man de somu yie kane bata wo ho nyane na homache kasa kire no ahomache wiema ye din kasa kire no wo ye nipa ebeko na som man de nyima bi sei mempe obema bia ni wa wo chini fufu a na yiri be obefra je na yira wo fufu a be sini ho oba no se chini fufu a menye so se obe chop money se ena ye nyina ye di fufu man de obia wo de anye obia wo de wompe wanfa de wo yire empe no wanfa anye no a ono susu ni bumfu okay obia wa Akoma ye ade a ye de ye wo a anye wo de no fa ye wo ba no no wohunu se ubu no wota jojo ni nipam a man de jai enjojo wo ba wo nipam emma ye ni abode nyina ka akire ye tirim ye de krokroye mesra mo mema ujojo wo yiri wo bedwo mu a jai ni ye kra empe final efutu mosem ye fa sobo no embomo counselors ena asofo mesra to asofo no for mami apostle says I dey so be e fa so ano Aunty Bea asofo enye wo mu ne gu aware okay sofo bi no ye busuani busuan so afọ wa be na ma on de onfa ho ne nyame adwuma no wo ye counselors so wa meka sa wo be ware na wa masa wo be form afele ye ma wo se hospital ne ko ye lab report it is a bibia na wo de be wura story fie se wo pese wo de wa ware ne banyame anim no ye bem okay so pese wo ye ne fie ma ye mem nemo mudi rasaf na wo hia counselors dia ye bebem ye ngu aware ye de fa bookum ye de fa bible mu ne so ye de aka ho ye experience ayi nimo no ne de aka ho buso memiensa eni enya abotre wo ho ye kire mo bi ehunu se enne wo ne wo yiri tifia enka wo na ntoso memfa phone ne tiete na oba ne gina kitchen no wo ko no wo ba na ne besu no wo hyemechi no wo gina no wo tin fifre na be ma na wo to phone na wo TV Real Madrid Chelsea hwan hey na wo no wo boy go e pa chow so we ne kwaji akwala no na oba ne nya kwan nya na dwuma no na nya kwan didi uma wo yire eye adwuma bebre a otwintwam ne ho nya wakonno etu na mabontia na wo hwehwe krofo de se ne oba bi ho aye obi aye akonno no wo bi aha no but oba na wo ware ne na ne ho ofe na ne ho ehwam na ne ho akonno wagya de ye nyina bo oba no so won ne ye bibia wo fie ho na bra wo te wo na wo read graphic na wo hwe TV so we no so wo ba nim e ka wo tete no na ka wo so so huhuru mu o chi no na wo ka hwe e mo ba no wo wi ade ye ne ntem ema mu didi ntem ema mu bedi nkomo ntem ema mu dware ntem ema mu koda ntem ema mu ye bibia ntem ema ade chi ntem ya na se papa oba ya brefo na wote no enka no ye nua bai wabobio papa mu amutie no mohu senia nyame adom no nyansa die ewo relationship emu nyame adom ye panyimfo de na beka ye ho a ono so eboa se be ya mamu nsam dwumadie no ebekoso eba so adwuada bia ekopim efiada 1240 ekopim no miensa ene ye de dwumadie e de bro no mahwe ye ewo onua TV motie ye enso ewo Akoma 87.9 mohwe ye enso ewo Facebook TikTok ena YouTube ye wo Kumasi asukwa ena yen Akoma FM ye wo ye maame eni TV3 ye nua panyini eni onua TV yen ena ye media general ka chire kra ayen so ye kan obi a de dwumadie ye de ebreo enti se wo bibi e chire wo so kra relationship nsem bi abrabom nsem bi na e chire wo so a eno so aya ye kan e wa ha ye number obefre e ye 0530 507 849 0530 507-849 ofra ye be peda de ama na wo so waba na ye no wedi nkomo ya pempenyi 40 so ba ya brefu mu sei na ometuofo se be ya efie asumdwe ebeba ho production team members Nanabila Kantanka Spatus Kojo Sakode Era Peggy Emmanuel Kwame Vadi ena Beluchi menso ametena dwumedie na medi chia me medin
e di Beatrice Spioga bra obetimi afremi Aunty Bea sorry ya the sports bro onua sports ba Akoma sports enso ba enti enyi we fidie no enfemfiri ha yeda mo nyina amase Motivation.